election ni ilayo hado arf sauju hajar bu kapangila penjab dan burom ya wemani jongi bapra sawel marbanyang dai naman bapila snotho ya kanongrem ke jaka voice of the people party om tanggata ii bakani kala air kapape nangni na maulai kala her shakeleng rilum khasibat jantia kala her shiki benta ki paper ya kapan pensawa ba kata ka jingi jogi na maulai ka voice of the people party ka snong maulai ka balong uta upodlum balong kata ka jabin balong kum utau klong snam jong ka jat beriu ka jani dai namar baka maulai ka thi hok snam arjar arulai baka jat beriu barak away ka yo im baka jat beriu barak away ka pai mak ka voice of the people party ban yu i ba haus nam arjar arusau Dr. Ricky Edison balong kertong MP nang ni na po Shillong parliamentary seat ayo hado live hajar tang nang ni na po snang maulai jongi but harkan garilong kasi ilayo hado kuman riulag duna kabut ke jongi balong nong job but harkan kasi ka banyaw yung kabut apa madan puluh iim don syuk kiway pat kilama kibanang ya kawe ngadu kapuar masdang but hado kapuar by Dr. Ricky Inmi nang pay na madan puluh dan yung i tayo kalama arrong kalama kabadam ya karong blue bat karong li kalama joka voice of the people party kabala hair keleng ya katay kamadan puluh bat kiway kilama kim semlanu chu pansay ilahap ya karbu syapo namar badai kal air kababe nangni na maulai haus namar hajar ablai kala pelong baka jat kemriu sai sisien pat kan pri misiem ka jat kemriu sai sisien pat ka snor shngan ki snorham bat kayoem dai namar kata hakari kapon ngam snor dan kam ban pensyai ben jopi kan nongrem jaga voice of the people party ring syatu ya pi bagan nongrem jaga voice of the people party kalau kumjuk naduk balas sedang banseng ya ka haduk mentah bat haduk kipateng kipanawan kanom kela kani kanorem jaga voice of the people party la kiwi kikela mereka voice of the people party kanom kela na kanorem kejongka kanorem kebasen kejongka ya kebalaseng kata kalong banwan ra ya ka sensyar ka kadar ka bakut ka basuba hapo jongka jela bat hapo ke district council badai ki benta ba fair nomor bang yui badai tang kani kabalong kalat kaban penkhia pat ya ka jat beriu ka jongi hapdeng ki cimpang ki bala pentron ya ka jela ya ka jat beriu ka jongi isno thu ba om dan dawai su om dan su di kiwai dak kilat ki bala ban penkhia ya ka jat beriu ya ka jela ka jongi nrei dei tang ban yo ya ka sensyar ka khadar ka bakut ka basuba balangi dan kami ya ka sensyar ka khadar ka bakut ka basuba nomor ni lemag Islam ki beladab idong sibun ki ai ibala pensu jer ya kan ni ka jela ka jongi ya ka jat beriu ka jongi ha ka ba kilong pa ki ha ya ka ban syabom satit ki khon sama ki ha ya ka ban jinam snam ha ban syasho ha ban syabom satit ha ya ka jing pensitam ki ba per ki ha ya ka ban ni sya surok ki ha ya ka ban ni sya ki madan na ka ban taban ya khon ya ki dawa jong ka jat beriu re pedang jong ka jing jong ki i ban bagi down na pedang jong ka jing sya pensitam ki ba per nomor kata ka voice of the people ketika kuat ban wanra ya ka sensyar ka kadar ka bakut suba nang bakilong kilong pa ikon samla kinom don kam ya ka ban surok bandawa ya ka hok kanong genti ka jongki ndre dei kita kinong sensyar kiban tek kiban kri ka ka jingdon kam jongki pai pa mang shong dei nomor kata yu bahagi ni Islam ki baladap kinoy kai ke ha patia ki surok ki ha patia ki fotpat ki khana ibadan na po kecing puli ke jongki di college di paper ki ha ya ka ban sa surok na ka benta bandawa ya ka scholarship ke jongki na ka benta badai ka hok kana kenti ke jongki bagi de banyo ban yai kersanlan na ka benta kecing puli di badang buat ban yai beteng hagi lagi kecing puli ke jongki rayu i bandawa ya ka hok kana kenti ke jongki ha ya ka ban sa surok bat ha ya ka ban du tia do dem i bagi nong trai kita nak sokar kita pair lem dah jia kerteng ihap ya kaban mi cak gunti kesekian hap ya bentia ke badan ya lekai hap bentia ki wei pat ki benta na benta bandawai ka hok ke joki balai ka long benta dei namar ka jingtrot jong ka sensyar ka kadar bat ka bak kham is ngai situ kalong ba ki paradok ki parasnam ke jong pi ki bedon ngai time bordar ihap bandu ya ki jaga puta ke joki ihap ya ka bandu ya ki jaga yang ke joki ihap bandu ya ka yeng ka sem ke joki ka bak kham sno si situ kalong baki ha bandu ya ka mangsiam ka bak koridor ke jongki na ka benta ban yakun ban yaga yala ka jong ka kendau ka siap
Balai kerja day namar ke jentrat akan sensyar ke kadar ke Voice of the People Party kami cakmat day namar kata Banten Klan ya akan sensyar ke kadar apa cuba jelah hagi district council bagi bertaba per nama mi day tang kini kabalong kalat ke jengda ya akan jantar ke jungi day namar kata ku kipai so sisim khot ni WRP wan rengkat ber ke Voice of the People Party bangin Banten Klan ya akan sensyar ke kadar ke jungi baknang baga jadriu ga jungi kenang baga jela ga jungi kanam sadu haju mereka na yekiu syakmat syakam lem bagi siki por kat bagi siki por kidangwan kiwei ki jela ki nang kiu syakmat syakam mereka i baga jela ga jungi kahir ring bertabaro lagalong ga baik ke kia lagalong ga puli ga buti lagalong ikin tikis sekian ki omba mumdi lagalong ka suk kasai lagalong kayok kami jam lagalong iki bertabar per i baga jela ga jungi kadon haki benta ulai bersatra itu mereka bak kiu syakmat du kabenta kabak hakmat du baka sarkar jala ka jongi baka jalani karya ka jongi kadon kadai tang haga jing bangsa kadai gani kan ka jing pang kablaban ya ka jatri ka jongi mentala bun totally bisnam ban penpu ya kan ka bangsa ka corruption don kam namar kata baka tiga mon ka tiga diang ka jongi kipai ka yen ya terengka baka Voice of the People Party nang bangla ban thau thmai pat ya ga jala ga i ga jongi ka jala asam kan nya syakmat ai benta baro ai liang baro ladang ya compare bahkan ni ga jela ga jongi sa shis pasnam men shis pasnam ki badangwan ngin nam pala kan ikat bat ka jela asam ga bamta kata kalong ka jing snosi ya ga jela ga jongi balai ki we ga jela ki yu syakmat balai ga jela mi kriya ga jongi ka sa aju dei namar ga jing tolat ha ga liang ga sensyar ga kadar don kam namar kata ban plan ya ga sensyar ga kadar toki pai ba dei namar kata niwan na pro chongki halor kan ka ju kamat ka phang ga nongrem baka Voice of the People Party ka don bangin Penklan ya ka sensyar ka kadar lada mapiki patba pi ai ya ka ta ka jingker pi ai ya ka pika mon ka diang rengkan baka Voice of the People Party dena mar ka tangi pat ni wer sa sisien bapunya troy rengkar kalan bangi idon ru ang ni ka por ban pensyai hag bedai bat kimat ki jura na kam ta ka ji khon ya ka ni election na si mereka semua ban opering joki la mentala shipnai sidang memperarnai duna ila ya barok isnong gibran pemulai dan pensyai ke norem ke Voice of the People Party dan pensyai ru ya ke jingmu ke jing angnut ke jongka dan khamtam hak bedai na gunda kan ni jing khon ke election dan bisi dan maka tang ong apa yang jongki ko kipai ba nganam kren jrong syu kani ke por kaladai kani ke miet kaladai satang nang syu up begini yo ya ke bagi lek kemen ini syat nang bakan long kum kata kajing sedang ngejongi na kenta jongki ka arf sau terik jongi punai dan wan dena mar kata ngatet obuan apa yang cepi kelakwa ya kaban wan ya kaban ini ban syat belek kemen nam takum kadak ke jing kre ya ka arf sau terik mereka ong apa yang cepi ko kipai pa ai ya ke jing kersan ka Voice of the People Party namar idon ya ke jing prang ke jing angnut ke jongi bagin laik hantai pa district council na kamtaban pen empat ya ka district council kabla don na pupo lain jo ke jing ya long kum ubriu ubadan apa ICU ubah syithang lakiu la idang jingkerman syithang la ya dai itu lain i kumam dam jing emsyu dai namar katang yu i kata ingat district council ke bamenta om idang jingkerman syu long kum ubriu ubadan apa ICU dan kami nama kita banten empat ya kakak Voice of the People Party kami syakmat halor jong ke moto ke jongka ke om banten empat la kalong ya ke district council la kalong ya ke sarkar jela la kalong ya dibenta ba per ngai don ya ke jing tmu ke jing angu ke jungi banten empat ya ke district council kabala don haulai jong ke jing yap hatmir jong ke jing yap hatmir jong karya idon ru ya ke jing angu na ke benta banten bahabat ya di rukam terikam ki beranda pak jongka ki babaro sikata iyo i bak rukam terikam apa jongka ki la sulong le noi kapor ka si kaya la sepuluh kaya ya kata kapor ka jongka bandang te ba district council kita ki no nikmat ki bangi lagi balen bakem kwa ya ka banten bah na kam ta ka jimun toy jongi ki pai ba nong song snong khamtan ni ki trai ri trenglo ni ka chaba pai la ka ma ka khai ka patang la ka ma ka trekta la ka ma ka samshar ka khadar la ka ma ka khindau ka syap la ka ma ki binta ka ber wa aga riti ke distur ka jongi i bagi sule kai ya kata ka jing ke jing anu ke jing pai ba
Dari nama kata ke Voice of the People Party ke don ya ke jing angnut ke juga. Banten bahapat ha ke beda dan ke sensyar ke kadar. La kalau ke sensyar senong sensyar tau. La kalau ke sensyar usia ber kehima. La kalau ke sensyar apa dan sekonsen. La kalau hiki wei ke bentah. Banten bahapat ha ke sensyar ke kadar. Banten bahapat ha ke beda ke kayi ke pateng. Pamangi ke trai muluk idon hok yang ke banyak mengganti. Na ke bentah banyak kayi pateng. La kalau haki lo ke bentah kat yang ke pamangi lak kotbor. Hatung ipek tanggawe ke bentang ipai berlek nanti po yo do hi ke badu nyo pau do nyo pesan kita ki batrai ki bakta ki bai ki bapatang nanti po yo do kidai ki pem po wan bar jo ke celah balai ki wan bar jo ke celah dai nama ki cing ala jo ke district council ban ya ke trading license na ko joki bakin yo e bala cing kat ba mani ke trai muluk kat ba ki long kpa ki bedai ki kme ki kpa jonga jongpi ki bahayeng ki basam ki parashlong ki paratau ki pardo ki paraslam ki hak yang ban syong hagi footpath hak ban syong hagi beranda jong gitu ki dukan jong ki khar kaya hak ban syong tangat habayo ai ki kendong kan serat ban ra dau krea ban kasyang na ka benta ban terwa ya ki mar ki mata ki jong ki kat ba ki we pat ki bre ki buan ba jong ki celah ki yo ban syong hagi dukan lain no slap lain ka air lain ka jikshit lain ka jikpria ki yo ban die ban syong kat ba ki himan rei mangi ki trai dulu ni hak ya ban syong hagi benda hak ban syong ki footpath balai kayo do kadi kayo kentang ada ke peang jang ke jong iki pai rilum jong iki kasi ndre mentang ila syakni abala syakni ya ka kai ke pateng kalau tisna jong kanu ke jai ke rio lada syakni kai ke pateng jai ke rio badon apa yang jong ke jima hati dia jong ke jingap dari nomor kata Voice of the People Party wan ya ka banterwa pren jong pi bangin penklai la kalau ke sensyar ke kadar la kalau ha ka mereka kai ke pateng ke tre ke ta la kalau yang bidai nam tak riti ke dostor la kalau benda jaga kapu lagi nong ki wei ki benta ngin kwa idoni be jingan nur ban pen klan nang baga jai penyu ga jongi kram bangi ngin long ga jai penyu ka baklan dei nomor kata ko ki pai pa aya ka tiga mon ga tiga diang ga joki bari train ka ka Voice of the People Party idon lagi ke por nagaran taru ya ka bangan pen sngau preng joki namla ya ban kren kham jrong nama bagi nong preng di don ka por rusya den reng ni super sngau lukar idon yang kata kejimpu kejing angnut kejing lada mati ki pai ba nong kersan om tang hang ni apa maulai reha keleng jong kani karilum kasi jongi bat ha keleng jong ki rilum jantia ai ya kejing kersan ka berat ba ya ka Voice of the People Party lada ni yo ban lai hang te apa district council tang away ka party ba kata ka ni tang Voice of the People Party ya ka ban yo ban sensya inut ya ka ban ong preng jong pi sepai tang preng ru banai ki dak jong ke jingkala ki dak jong ke jingkerman ken long na ka benta ka jat beriu ke jongi dei nama ka tangi don kamban yo tang ka we ka party ka ban sensyar om ka party om kata ka sarka om kata ka isi ka ban ya klek khaulang ba ki we pat ki pol ka party ladang yo tang ka we kata ladang yo tang ka Voice of the People Party ki jing angnut ki jongi ki jing angnut jong ki pai ba baro ina ya ka ban pen urlong khamkloi namar balai om don de ki we pat ki ban ya persya dringin train kat kum kamon ka jong pai ba namar kata kum ki pai ba wan ni tre rengkat ka Voice of the People Party oi kindon ki barwan ong ipi o kale ayu ka Voice of the People Party ringi klempat yo bandon ban sensyar apa district council ki klempat semla yo yak bandon ban sensyar apa jong ka sarkar chela dei nama kata ki ko ni rega Voice of the People Party ka ayok la kam sensyar mata sisien yen sensyar apa district council kaba ka ke jong lu ka jong tin soyo i tang riu benai lala bedi ya dak jong ki cikla dak jong ki cikermen na gon da jai beri breng jong o pala ka dom ya jai beri ke jong yi daun kasi ga ban sendat ga ban shat teng sai na gon pa jong kanu ke jai beri ha breng ki cikka dom ga ka dom do o beraben rei da kasi ga shat teng sai bat kata kasi ga shat teng sai na gon da jai beri kasi kena ke jong yi na gon da jela ke jong yi dei ka Voice of the People Party ban wen yo tau o badum dei ka ti ke jonga dei ka sempre ti ke jonga ke jongki ka don ya ka bor ke tiar ban wen yo tau o bla ka dum ya ka jai ke riu ke jongi ke cela ke jongi dei nomor kata ka arpoi trek rai ka bakhatdo ka rai rang ba ka jongi kelong an ai ya ke jikrshan ya ka Voice of the People Party kenang ba ke jing kermena kenang ba ke jing sai kenang ba ke jing ham kenang ba ke jing shit kenang ba ke jing shine kan wan pat sai sin hang ni po jong ke cela hang ni po jong ke jai ke riu ke jongi dei nomor kata ko ki pai pa
Yin yamin syakman aga arpoi trek. Lam don kano kejing sengautin, lam don kano kejing artetin. Ring ai kejing kersyan. Om mamangan job. Om baka voice of the people party kan job. Mereka jingjok, kadang jingjok juga jat beriau kejongi. Jingjok kadang jingjok kejongi pai bah. Nagam dah kejing bangsa, nagam dah kejing sunsyar dan bor, nagam dah kejing lek dan bor, kejing pembor. Yang ini untuk ulang. Ini nomor kita ikut ipi berap. Ya kawan tuan, ya kawan snokti. Rengkat ke voice of the people party. Kenang bahkan long kejing kemen yang kejang dari kejongi. Balasai on dah bangina kemen. Inam lah asyuk ban lek ban wan, inam lah asyuk ban tray ban tak. Inam la asyuk ban lek chenu ring hap ya kaban syong haki ye bisan ke jogi ni hap ya kaban pai ye kun siu ki kon miau ke jogi in syong habaranda in syong haki pulau jogi ye ke jogi in bat rengkat baru syang kuai ban yatu khana ye kun siu ki kon miau in ong dei hak por jogi haus nam arajar arpusan kun baga jat meriu ke salong kuni dei ka jingrai ramba ka jonga ka jongi ki patba namolai ka jingrai ramba joka jat meriu ke jongi bat ai ka jingkesan ya ka voice of the people party bagi ke baga jat meriu ke jongi sashi sien kalong biang kuni kum bagi departemen gi thu khana yagi badai ka jingjan snam dei ka jing sapom chatit dei ka jing ha ban petri jongi ni ha ya ka bendu tiap badam ni ha ban chong chaklau chaptam ni ha ban sha up ya kal air na ka dal ba yin yo ya ka jela ka pura dei nama datang ikhat epi sayisian ikhat epi sayisian ko kipai ba bi ya ka pengwan banyak tre rengkat ka voice of the people party nang ba ka jingkerman kan long na kam ta ka chai ta ju ji nang balasai yin yo banyak tu khana pateng ki khun ba ka jingkerman ba ka jai ka jingem sayisian jo ka jai dei ka rai ka ramba ka ju hai ka ni ka arpoi tre jong ni upnai ko mata ka jingi sat kemen kan long ong tang kipai ba mulai mereka jat beri ki jongi para boy dei nama katang ong teng jong lada ka voice of the people party ka yo ya ka jingjok lada ka voice of the people party ka yo kan bat yo la kam sunshine habro artli ke district council ong kam dei ka jingjok jonga chapi kam dei ka jingjok ka voice of the people party mereka dei ka jing penkia ka jong play o play kwa ban penkia bat sashi sien ya ka jat beri ka bat i ka jonga ka jongpi kam jini ki kintian ki bat kendian blay sipon ko blay shajarmu blay ko khu ni wei pe wei barok ibadan nak kena lempung ibadan nak kena syok maulai gitu ni ban ibadan hak lain dari sisi ban pun syai ye ki pat ba ban pun sutu ye ki pat ba hak jere ga jongpi bat ka sanghima ban pun sutu ye ki pat ba ye ka benta ka ki gedon hak sunshar ka khada nalu ba sing yemshim la shongthai ban lek la ga jaga shoi ga jaga ban pun syai ban pun sutu ye ki pat ba hoy tuma baro itip baga voice of the people party kadai ka party kabadan khana tam ni ki wei pat ki seng sang perthai agani ka jela ka jni ban kala long ka party ka pau nam tam om tang agani ka jela nri sapar na agani ka jela manu ki bam tip ye ka voice of the people party bara pling ka jat nri ka jni ke ki bam wat ban bam voice of the people party ki pat ba agani khasi jaita Kumba sampu samtam na kashispa kila pnyang ye kani nongrim badi kani galinti kabaga voice of the people party kala tero MP election kabaga jap nila job ro life ar kani kalong tum ka jingpen kamau life ar ni life really ki assembly constituency ngajon ka sabang ngale balar kani ka MP election kan jinla the day ka MLA election ka voice of the people party kala sinshan marway ye kani ka jala ka ndon kam shu kinongara badai ka taga bapulong ini bangin long mata ka sofdu ngin long mata ka ding shando hakini ki way pat ki party kini ki way ki party kim don shu kin nongrim kim don shu kania rangba kila say sangda kita ki propaganda ki political propaganda bikin late show patba olami ki video link cut ban pen sapriang nang ban penar hati no ini upat ba kadon ga jingkmi linti jongki bahagani ga kinti ga pemanta ka voice of the people party kan syarem hanong krem ban maulai nomor bare kata gadi ga target ga jongki thanama ki way ki constituency ki pasangan pai shagani ga linti kinno mansim badle si suki ka voice of the people party kan tron kadon ga jing persang ka attempt Hagani ke jiak linti ke juni. Kumno ban pun separate
ban pin sakmano yau upat ba nong gershan jonga voice of the people party dagabab jalan bakla dagabab penpreng yaki kubor kibal lamle ko ki pada be ka dandru ka jing persang banwan ra ya ka narrative nani ko kam perkhat aga jimut ki perkhat ki pada ba voice of the people party kari ka snow hawk ka snow back ki nongalam jonga ki lang ki snow hawk ki snow back ki snow coat bat kata ka kam yalak teng teng hakibriu ka pen snow konyo wat kinong kersyam joka voice of the people party lu kim snow temat ya ka bagum kata mereka kata ka narrative ke jengki kata ka jing persang ke jengki ban wanra ya ka bagum kata ka jimut ka jing perkhat ban pendu jing senya bat ban pen snow le ran kinong kersyam joka voice of the people party kadon ka jing persang ka bakrau henry nga ko abang ong nga ka po udang nga iginong to kubo kiblo to hatu ka voice of the people party kan jok lani kan yo ya ka tu ka ju ka jingersan ka bukila yo ha ka MP election bara bukila persang ban batai ha ka ka khubor ka baki lapinni oh kila batai ya ka ka jinga linti kumno ba ka voice of the people party ka yo e ka jingersan ki patba ndai masnak election oh kumno bukila snow meng kila snow sarong ndai nga ko abani thu yepi Hagan ka por kumkin patpa bangin long basta ka don ka jinga pher hapne ka kintin arrogance but ka kintin firmness ka don ka jinga pher hapne ka kintin arrogance but ka kintin firmness nimlong arrogant kumkin nongalam joka voice of the people party nringi long firm haga decision ka jimi wai bangila rai ban penkot ngin penkot wai bangila rai bangin wanra yaga discipline haga party ngin wanra Wei bingila rai bingin wanra yaka new political culture haka party ka jungi yin wanra baka taka new political culture ka jungi kalong baka party kalong supreme ka party kalong above no one is above the party no MP no MLA no MDC is above the party is supreme katagani ka political culture ka bangini kwa ban wanra happening gani ka jala ka jungi naman ngile i yaka jinga linti yang kata ke firmness ke jini ndai ban smutu bakra bakadika arrogance firmness should not be misunderstood as arrogance habang arrogance kamu ke jing sarong kadang kata ke political arrogance ke bangi ong ki party win ki lesin shar lesi ki jungat hakata ke jilong bakin ngat hakata ke political arrogance ndai ngan ong ye pia ke por kamdan ke political arrogance haka party PPP ndai ke don ke jilong ke scam ka jinglong ka baskem nado ka si ka basdang pia ni seng ye ka party ni seng daga jing snotu habani ai ka tenga voice of the people party ni daya tai kamdai bani sukhar ye ka tu ka kerteng na suro ki bamdan hapo ka por bani seng ye ka party ki bakhan dan benta ka por bani tai ye ka kerteng juga party kila ban snotu bakal Hari yang the voice of the people party. Kamut batang namar baga kerteng gadi ka voice of the people party. Bangin rai ya ganu ka kam hangi hapo upat ba hapring jo upat ba. Bangin ikren ya ka kam ahmad jo upat ba. Kamut kumra. Abang yang ka voice of the people party. Baling yang ka voice of the people party. Namar ka don ka jing perang, ka jing angut jong upat ba hakleng gari. Bagan wan ka jing kelah. Kadang kata ka bagi ong ka tin parang a clamor for change ka jing kwa ya ka jing kala hamar lagi snong itangi angnot bangin wanra no ya ka jing kala ni i ka jingong jiman but de halor kata ka jing snutu ka jing ni seng ya ka party ban penorong ya kata ka jing kwa jong upat ba kamut abang voice of the people party banang ladingi rai ka tiket ngin rai no apok mot peran lani hang ni mono banyo tiket kata kabi ke jisu tu pakla kadi ka party anong ipila dati ki wiki party kumbagalong hakani ka kinti ka beladet hagabai ki babun ba ki apply ticket bani kun election na ka party ka ji na ka way pa ka constituency ngatharai pin pe ke kubor la isi reda ka ji start jumi nongalam joga party yalala kumno ban pinya ka party Hagaba wat hadin bangila da penbana ya ki tiket ki don kindiat ki bamhun
ya ka jing rai jung ka party hila le kumno daga jing start ko jing namar bala bun prat ki ba apply ticket ki phaj baru ingi kila maham kilong pek o barden pek hamo ka party kumni kala khan pihak balong ki basian pihak husiar bha yo rung kinong sim kabu hapo ka party kadni bangi ki phaj ba ngila shania lara pimlong ki basian de husiar bha yo don kinong sim kabu e kumno kanyi nginte bagini ki ba apply ticket kita frang shishan lu kamen sim ban kersham ya ka nongrim joka voice of the people party kita frang shisha ban penklan ya ka voice of the people party nabuk namar maduk kasni ke basdang ngiladap kerensyai begitu ki wandrung syaka party larki wandrung tang banyo tiket nyong kabha bapunai rung namar kam dan ka garanti lani ka no ka pangila ban kular bangilai tiket back yepi kan syong ha ka party pada ka state election committee bakan examine kan analyze sikit application aswa kan forward syaka state executive committee odon shibun kibalawan bat kibala kendran dino ndri don shibun dong am to long kat balong jaga baja ngan pinyeso bat ka voice of the people party yo nam yo tiket ni shania bani e ha ka voice ha ka party bakan rai but onda lawan ki application onda labun ki application kum ki nangalam juga party nang ba like kanu ka kubor ka sniu persya ka party ni na snode ban tinju ya paro ki applicant ki ba apply ya ka tiket bakine soy ya ka soskular bat ka party kin i aga jinsa jong ka party yano banai bat yano banumai bat ban rai bat ban hun aga jimpnya jong ka party lara ka party ka rai yu albi kiru kamele lara nga duuru ngene trailan baro kini ki applicant kila soy ka taga soskular ka dondu ka videograph ka banging na shim yo way po way applicant ubla puli ya ka tuka undertaking lani ka taga soskular ka ba ka party ka lele badai na ka taga daw ka ba pelong ba baro kitu ki candidate ki apply na ka way pa ka way ka constituency ki bala pan soy ka soskular ken hap ban perkhat arsin shwa bakan mi show pat ba namar kela de ban soy ka soskular bat kela krendu link ba video recording ka bangila le bat ka scout na bagi kalong ki ba bun ki ba apply ticket kila buram shisha ya kata ka soskular usam uni urang ba almarwa ubi way ba apply ticket nang ne na po molai ndu la buram ya ka rai juga parti kembali ikut bagipun ki constituency nilak mentakia trelang kini ki applicant nak mentau tu kandidat ubah parti kelara ndai tentang hangi hangtai ki bamhun ya kata karai juga parti kembali ni no bagi balik elek no ni ki parti ni ik hau pat ba pan bisa ladam dei daga jista juga parti ngano ngepi kata ki kubor ki bakumni kumtai kumbaga jagi ki parti Bara bagami ini ki jinkan thok nang ni nang tai. O baro i kembaya kerwit ya ka voice of the people party pan sim kebu. So ba kata ka jing kini tiket ka jarang ka don tang hapo ka voice of the people party. Kiwi ki party ki cha kanta melaban lat haga bakum kata. Tinamar kata da ko ki pat ba ni so tho baga jia dinti ka ji. Kalong bangin let show pat ba. Om bangin snow sarang bangin yo ya kata ka jingkar shan jo pat ba om bangin snow meng re kumno bangin bat yo ne pat ba ubra jit ya kan nongrim tangi ngila kedoliti namar ka jing job ka jingi ya ka MP election kampani ka bekut ka jing job ka jingi ya ka MDC election du kanam dei ka bekut ka jing job ka jingi ya ka MP election ka dei ka jing sedang kampani ka bekut ngaong ka dei ka jing sedang baka jing job ka jingi ya ka MP election kan dei ka jing penskem ya kata ka nongrim ka bangin jit nadu ke MP election Kombadan ke penyesrim baga jinjob ke ji ya ke MP election ke ke jinjob ya ke quarter final balangi job ya ke MDC election kan ke jinjob ke semi final bagi yang bala ke voice of the people party kan job ke semi final kan ra asuk ya ke final house name arbofra kata galong ke jing penyesrim kata galong ke jing penundur ke besyongnya oh nila job ya ke quarter final Laringi job say ke semi final. Ndre laringi melaban job ke ke final. House name arbofra. Ngina melaban ra ke top jong ke job. Tikamdan jimbot pangin job ke quarter final. Kamdan
Abang jimot pengin job yang ini ke semi-final. Lalu ingin melawan job yang ke final. Kadon kami ingin namar kata tahu. Ingin job yang ke quarter final. Ngidai ban job yang ini ke semi-final. Bat ngidai ban job ru yang ke final. Kenang bangila abra yang ke kop jong ke jing job. Bat bangila ban wanra yang ke jingkala. Kapa shisha hakan ini ke ri ke ide ke jing. Tikai ke badon kamandra. Ke jing ke badon kamandra kalau begini kon persya. Ya kita lagi kubur lamler. Ya kita kubur kita lam bakla. Yaki jing persang ban persutu bakla yu pat ba degini ki wei pati seng sang pertai namar ka jingele kalong hapren ka nongrim ni ngele panong ban wan ra e ka susar ka kadar ka bukoi ni ngele nyam ban ni kon persa ka tma ya ka bansap persa e ka jiduk kini ki wei ki parti ki ong o shanun la ban penkoi ye ka politics mla ban penkoi ye ka politics kata ka nongrim kalai lai namar ka takadaw kumnu kita ki nongelam jugi wei ki parti ki kren kiong kumnu lada pikwa it judgment riu kiong yangi sange kahe tengam lada pikwa aben it judgment riu it try already it try ke hingga sem it try kalau ke tengah gi kun kiti kamu mut lada pila job emily kamai spa try already hit ying kit sem sha hasilong lai sautli hit jakasha boy hit pardo young show west castles sashakri upat ba larawan upat ba banon pan by the way sa ai san spa syaja lada duna by kot by sa ai san spa syaja mereka voice of the people party come on kita the voice of the people party ka keren ni kini baro ki bakwa bani kon election ki bad legit ni galinti ban shatri upat ba ki legit ki galinti ka bat ni hapan lenya laga jong ke jim ni hapan sacrifice shibon ge nagamantaban ga jatman riu kaya pair ka nongrim ko ki patba nama katang hapan smooth ka nongrim ka bakum nongin ji o ki persangru ban penting ko tempan yu patba namar kila itu bau patba ulat tau ban ala ya ka voice of the people party bakan sinshar kata kala i kala pau kumbaong ang tien pareng mo kumbaong ang tien pareng and writing on the wall. Kalau syai bo pai pa agari kasi jentia ula pun scam ni ke jimut ban ala de ka voice of the people party bagan yo ban kurup ya bor sinchar house nam ar putra kata kalau syai na kata kada ki kwa ban penatatin ya kata ka capability ke jungi langi la ne em shisha ban sinchar na kata kada ki sedang menong oh lada ka don ka an ka sya bangin ala de gini ki ba pertas surok bakin sinshar ya ke jelatang riu benai baru ini duk tulop lut kiong kaba peni bangin amla nrehnya ong yem don kam hadu riu benai lada ka an ke sya bangin le eksperimen tang lai benai kalau biang hebri dari ka chat ni lagi kopi pat ba bi janga o kimut try bangi ni suknang taman pertas surok kiong ule ayu to arden usuk pertas surok Mereka support ban pendemau. Ladam day bu arden ulek support jadu guda. Banwat ya ke jinta jong ke kam ti uranium. Ngatrai ladak ban ti uranium nak ni ke jela ke jung. Ondang lawan pai no jadu guda. Aus nem arjar pandai. Ngongem en yeng persya. Nginum ala baka sorkar India bat ke jela mikale akin plong uranium. Ladak kimut ban plong on my dead body. Kimnot ban plong balahaban sange ya ke jinti uranium. Kuki pat babi ngala syafran arspa abui kenta ban penkala ya ka reception policy badi ban review ya ka reception policy oh menta ki ong shanu ka ja kata ka ki reception policy ka sarkar kala constitute ya ka expert committee but ka expert committee ka menta ka kum ka report bala ai du chief secretary jaga jalami kali awong bagani ka expert committee kala penkre ka report bakan ai syaga sarkar min sai pek ai ka jumi ka klam lenai ke jinge ki ke jinge nyen ap ke report la ka report kam penhun kam long ka kum ke ke bangi community la don kam bani ki biang nyen ye ki kum ka party nomor kata don sibon la ka jer agan ka por ka pamenta neko ki patba ni sipwa yapi ki patba omdang ki patba nong malai nre ya judgment ri hi para soi bakim de ban syalam bagla hagini ki kubor oh mentala mi biang kata ka ajak kepa lada kawan ke voice of the people party kan sapen kelano kan wanra no dekan ban sinjak no kepa sapuli ke manifesto jong ke voice of the people party haga bidai bak emily bak kumju haga bidai bak MDC kam don wat tangga jinga keren kila super sang ban yalam bakla mereka ipat ka baki kila le
Kay ka bagani ka isi kalale. Haka nyaw turik agas arajar arbusau. Kila pini ya kawe ka notification. Bat kata ka notification ka babatay sa pang katangjat. Minswa ki tangjat iki kon. Kiba ukpau di ukasi. Kakmi di kakla. Nama pamla ban sinjat ni ukpa. Tanglo daga jat pemai. Sami kini ki kar. Hendrai menta pitip tiong kumno kata katangjat. Kakum ke section 15 lah dalam baklah katuka notification. Kabar katangjat la ban tangjat ya ka kentai ka bamdai kasi ban tangjat sendonya ka. Abanta kata kamde ke jingma. Kabamut menta ki thar ki bona Bangladesh ki labanan de Bihar na UP keleng lari ki ko abanong kasi sulit tangjat la biang lalong kasi. Kata kadi ke babah. Kata kadi ke babah ko ki ba. Bantang jat sendoni ki kelajat bagi long di kasi. Oh banlong traisnong hakanu gari kam de besuk. Let's America bapin long traisnong America kam de besuk. Let's kanu gari kam long nreh ni swan tang jat la kelas non la kelajat kendriu sendon. Wan bangla menintang sijau la de tang jat la long kasi. Oh ki ba. Oh ki keren dustur. Katangjat kadadon kanyam karukom. Apa ulong suang man suau tangjat kadadon kanyam karukom. Manu bantang hagnu kom bantang. Ndri minta habni pek katung ka RTI lalap. Manu la bantang jat wat sing halang gula bantang jat. Keigen. Namar kata tu kipak dari ni kuak babi pinam syalam bakla. Dan lele rian markat ma menta kalong pek kiseng sain pertai baro. Persya ia ke Voice of the People Party. Narki tipsai balar ka Voice of the People Party kawan hagabor kadon ka jingma ka bakraw ya kitu terlasen syari diri namar balai kitip bagi dei maki ki balon ka tauba bagari ka jujan tren nilai menta keleng ni tipsai ki paita ngau paita pidi ben sutu ka ka political party ka party kam dei tang ka uniform kombadon baong manu kam dei tang uniform ka party ki benda ni ki nongrim ki basam. Kadai benda ke tong ke besyai, kadai benda ke nanglam ke ijai, kadai benda ke jingkit kli ke bastahat ke besyampang kata kadai ke parti. Marwai himla bani tawanya po district council. Marwai himla bani tawanya po assembly. Kabat tuna ni don kam kanriwut, ke benda ke juk ke jimut, ke juk ke jimperkat, ke juk ke nongrim, ke juk ke tong bagian as hapo district council bing tawi ki an nam tajung. Kabat tuna ni don kam life wingut, ke benda ke juk ke jimut, ke juk ke jimperkat. Kejuk ke nongrim, kejuk ke tong bagian dana assembly mentau ki an nam tau pat pa maroi pemla bani tawai pat da amta keleng ling baga jikai ji ulak sutu o pleng simet le ma tawai upai ba Allah sedang menkeli jikeli di kertong simet da job relation apa da job penetre apa kadang ada jingkeli ke upai ba Allah sedang menteri hadin lo sutu ba pleng maroi kadon ke jing persyang ban pengsan jubor ba ka syong ho priu ndai hang parti oh mi ubriu bapiang ubabha ubaparia parai ha ubadon akodon brom ubalamang balasta nilai pelek jimut kai ubriu nyep wasyo bantik ke parti ayu kale uyale na kanu ke parti nyem krus lai kamle tamang ayo ubriu bapiang kata kolong berukom pekat jigi bubun dehang ta namar kata teng gi pakala kun ki pat bangila pelek jimut ya ubriu ni klet bangi don kam ya ke parti kajelami kali aku bakalang kalang kejela kau duktam hagi tansya dari lami kamdeng tam baka duk kala kitram kau chief minister jaga jelami kali ubadena ke seng NPP kabayalami ke sarkar ringkat begini ki wei pat kiseng hagane ke sarkar sindrop ulak kalalong uwei ne ke chief minister ke berus patam hakari India ular rumah ke thup tu ki chief minister ke berus patam Lara menta umi ubri ubapha bapiang besar baparia parai ubapiang lo dan sedong ulek yele na ke NPP kan mento iu bangin penyum bau tau cimesta ruang spa yang di tak bakal jelak lagu kan tambah binong oh kontra tonangnya kamai spa mana untungin pak semeni uniwe ini ubalik kerjaan ya makanya apa sekutu baka parti kalau nggak bedon kam bangin pensong nongrim ngajuang ke cabang lek wei usoput open put ya ka syang so barok kowe ini wei usoput open put ya ka syang so barok kowe
I know what you to support your put to support. Kumno uwe usobha unlek penkala unlek penbha ya kasang support borok kowe. Kumno uwe usobha ila unlek penbha ya kasang support borok kowe. Hinda sayu beri babak kat no kono. Lalu ulik ke parti ka bamnong kam don jimut tang sipor uniru ulak kelarong. Dai namar kata kata au hikai ni pen snow tu iki paita. Baka di kata ka penong iki ni kiseng san puthe bagian persyang manialam bakla yu paita ban keno lai pujat kenang bagan mi kata kaju artin kaju paita ya ke voice of the people party. Oh kiwe kiru kilai join chorus sana. Oh don mo ngai las lami bun saki hagani kisi kilami bun kita kisim lai ding mo ngatrai phi tipu ayu sim lai ding lani ke kita kisim lai ding kibanon por bang lorni na koi ke ying sa koi ying lami bun kisim lai ding hagani kisi kibamta oh kibaong on menta kidon tang sawut lu kilai lempat malakasi hana bagendang lai pu armut la kitma la kumbak ye don bentang bagi begitip pagadon taga jingel empat kam don kat hukum kata ko kipat babi jenga namar kata katau ni kum ka parti ngim don ka no panong pagadon ka jingapat aro kinong seng joka parti ni don ka wei ka jimut ka wei ka jimpat la bandon ka jimbambun hawe ar hot regata mla banon bagadi ka jingapat kumno mentari di beri ke bedut tiket kin keli ya ka parti Asyong ka parti yanu ka ai yanu ka penduk. Kalong si ini kinangalam juga parti banyak tu ya ka dau baling em ai tiket you au beauty. Kala bendon ka dau simet ka bangim la banyak tu. Bat kumno kala banlong bagi ta ki beduk tiket kin keren persya ya ka parti. Oh kin keno ya ka parti bagale donbor bat kumni kumtai. Namar ka dau ko ki pat ba. Kajian linti juga voice of the people party kaya kat kum ka linti ke badai daga jing start badaga jing syempang but hangi ni ilut mentai kita ki dur ki dar jong kita ke badana simba jungi hai ki por ke bamansha playing ki don sinda namar ka don ka jing tumu kita na sinda namar ka don ka jing tumu balai ki kwa bandana sinda namar ka don ka jing anglot ka ki bakin yo ya ketika ba ya siapa ka parti kamai oh sedang manmi manai ke kubur ke sniu ya ke parti ni ko anwa kata ya pigi paita tapi shane angi ki nongram jonga voice of the people party nila le ya ke daga bapek daga berhenti daga berjanai ban pentulun ya hitam jonga party mereka thma ka jini mata kalong ya katakan narrative ka begini ki way ki seng sang putei ki persyang ban shim kabu ya uli upat ba nong kersan pra bat mentah habat ki bakat sobalek uni upra unang klan yang klan kalau don ke jikemar pereng jongki bat kala sang ban syukran mek om syo ya nongrim mri ban ter ya nongalam juga voice of the people party oh deputy chief minister wong kondo sange ya he tengam ha constituency ka surat nya kulai ru umlat hana kampak dan ka surat ka balong puntahan ng kram constituency kidon bun kita sliu kajing sniu ka din mar pagamdan kajing marmat ya ki surat hagini ki sansnem ke beladak habas sniu ka surat hanong krem oh ukno bade UMD nong krem habalek patch di constituency ki bamikmat di NPP oh wong asyong kata ka surat ka ngas kendru kata ka surat ngas loban mi sniu lawat AP tau PDB di minister wala kremator kani wala pun baniala di Kabupat ada sniu ki surat haki constituency ki pemikmat deki MLA jonga NPP modeu minister option mega jingkit kli. Kapan sniu pat ki surat haki constituency pemikmat daga VPP deki MLA VPP ki pamle. Langsung gabuit. Kare tang gabuit pinbit pat ba. Namal tau pat ba mata usdang bani i ikini ki aki bapleng ka don ka jingpasang doyap doim jong ini kiseng sang pertai kibada naga sarkar ban penduk jingsnya yo pata kenle kala kat dai ban penduk jingsnya ban penting yo pata balai keseng NPP kamweng no ia ke UDP kamweng no ia ke HSPDP kamweng no ia kini ki independent habakala biang tang naladi ban sinsha kai gadau bak NPP kam kenjak no ikini kiseng habakala biang ke number
Kadau kalong kibuk nang yakin ki parti bakin yarap yaki hakapor election. Banyale para marui bak VPP ke NPP dan step kelalim. Kisloto. Banyale para marui bani dan step kelalim. Baru lai pendiri kli konferensi kinlim ladene para marui namar kata don kam nong penpat bu. Don kam nong penpat bu. Ai kini ki parti kinle. Oh ke HS PDP ka piang kat tu kan kli konferensi kan yarap sibun bagi minyo ban job suk. Oh kini PDP. Iki kini trailang bagi kum si perlok namal kamlene kan yarap yangi bagi minyo kan nomor ka bagi tua. Kini yarap pan tempat pun. Nomor pun ki pai ba kita ni teng teng de jing snow. De nomor ka ni yong eno ka tu jing snow jo pi sharut. Penelkam na kapor perkat pada biji champagne. Oh kami sim ka kwa awan job upra. Kami sim ka kwa awan sensyar upra. Kabut pak upra snong basupi. Kanu tau upra am sensyar. Kami sim ka kwa ayu upra kon sensyar. Kami sim ka kwa abun job upra. Kabut pak upra macam betin ko po hosiu. Ka NPP ka I balada dang don hi candidate UDP HSPP ondang la abi bantara ya gani kapur la kimdon shogi ki parti la bangin pendim ya ka PPP kata gani ka doba kapakila hapan kiduk cubor ya gani ki parti bansuk ka jihun baka voice of the people party ko ki pai babi nga kwaro babin snow to kindia ya ka political history jongga jack menriu baji kenapa pipi snow to kumnung ila yad linti kum ka jack menriu haka sinshar ka khara Latip ya kari khasi jangtia kum kari ki laipo scheme khanar doloy kari sinshar scheme ki hima khasi nrai tip bala job mai ki hima khasi dagi doli lani daka sokar pilat kala job maru ya kari India kala sinshar kari India bagi dagi hima khasi ke jung por kaya hadin bon pelikisnem haba kala sinshar bagari India ka yeng banile pusha ya ka sokar pilat banyak pun ban pelak lut no yang di nagati jong sorkar paring kumjuru kita ke nongelam geji kibran hagini ki hima khasi hari ini jile pusat ka bujur dia ka senam khandai spa sau pnyo baga sorkar bilat kala rai ban pelak lut no ya kari India ki nongelam jong kari India kilawan kiu sikini ki hima khasi ban pasoi jubor ye disim khasi ya kata ka dulir kabaki ong the instrument of accession kadulir punya sokno dari India balor kisim cuki hima khasi kala soy kata dulir the instrument of accession but kini kinong elam dari India kila thauru ya kata dorbar the constituent assembly ban sandori ke constitution jong dari India but agani ke dorbar ki dom ki riuspat ki champagne ki crowd perkat ki pro jebing jong dari India but dia ka bakum kata kapor mau play ulah say na pering kajak dari uji ya woi rangba ubunyi tikumu Pak Joy leni Reverend JJM Nicholas Roy uni rangba ulah yola tolong udkot jong neta ke Constituent Assembly kabadon ki riustat ki champagne ki crowd perkat ki pro jadi jong dari India bani sanjuri kata ke Constitution baru uni rangba uklem serwa kata kabu koyo ulah ya sak tinge ngaku pun snap bahaya kini kebenta ulah ya sak tinge hakata ke Constituent Assembly bamangi ki riulum ki basong haking jaka rilum ki bahapa to ke jelasam ni donkam daka anja bakerpang bangin sinshar daladi yeladi kat kum gajing start bakat kum gajing sotu gajing nama ruang ye pher ki bril ki basong rito kabamut ki princeman lani kita har ki ngila kolom ye pher kur komim ye pher kur kombam keriam ke bek ke tin ke telit ke shongkha ke shoman ke sinshar snong ke sinshar thau kur kombat kendo bak syap nama tangi donkam daka anja bakerpang hapring shibun ki jing persha the Constituent Assembly kala piang ya kata bat kila kentuk ya ka 6 schedule lani kata ka kernit ka bahindriu aka riti sinshar jong kari India bat lingba ka 6 schedule lani ka kernit ka bahindriu lapan kha ya ka district council kajik anggo jong kita ki nongalam kata ka por khandai spa sau hoi kalau ban pene ban sumar kerpang ya kani ka chat bahindriu ka barit pai bahkan numsha klon hagani ka India lani ka numsha tabluk hagani ka umsau jong dari India bahkan ne kan sa hagani ka sni pertei haringkat kita ki hukum im ki kerpang ki jongka
Kia kon ban prio ya kata ke six schedule. Nilai yo ban penkai ya ke district council. Ka kamram jo ke district council kalong ban penne ban semar ya ke jat prio. Ban ya kata ke jingong ka kerpang garu komim ka kerpang ka jing. Le ayu milap haki arpo ki arsam snam. Menta kini ki nongalam jukiwi ki seng seng pertai. O kamtam ki basinshar. Haba ki wan ban yalap election MDC kyong Jit uni MDC lada pijit uni kantot karoi kapar hakan dengan konstitusi. Katakan dia ke kamram juga district council. Ke kamram juga district council kali kumno banyata ya ke kai ke peteng utrai menu utrai jika kumno ban restrict ya kata ke drilling license kapan ai ki nomai ki kelajat bangin pej bau kelajat unum yo ya ke drilling license hakan unu ke kam ke bau utrai menu utrai jika ulale nang kabadan kamban review ruwat la dala ai ni kitu kisnong kita la dala pagi jongi kila kiu kimshin la keren ni kata nang ta kumno ban pen klan ni ki dor bar snong lingba kata ke ilaka ban pek ban sumar ki klau ki petam ban kata ke rukom im ka terpang gaji oh kan wan ka roi kapa ni la klet ya ka e ka benta jong district council ka kun ka mandate ka jongka hanin katu ka ni por mi sekiwai ki nong elam Kibong ayam, kalau day kapor ini pengen lat no, naga jela asam, ngin haban yukun ban yo no, yala ga jong ga jela. Kilai pemiu jumut, kilai slok, badai kesnem kat kandai spak sampu sal, bagilah sedang. Ya kata ke JK, kabaki ong ke Hill State Movement. Oh kila perta, kelenggeri, we want a full-fledged state, no Hill State, no rest. Kita aru kiramba, kidon ke jingang nut, bangin yo ban sensyar no, dalai DLD, bangin ban ne, ban pene ban penhai yala ka jong ka jat beri ban ta ya kan ri ka be ke kalau simpor hadu ka prasnem baga sarkar India kan pensngap ya kata jindwa dei tak hadu snem ka khandai spa nyopar baga sarkar India kalau ahingi ya ka jela ka pura bada bakal ahingi ka jela ka pura ngasna ngakwa pensngap ha ban kemau ini ka ba na pensngoi pi ke ka po onda kalau ahingi ka jela ka pura ka besuru Hakata ka 6 schedule lani hakata ka kernit ka bandriu ya kata ka para 12A paragraf ka bakat RA balai ka besuk ya kata ka para 12A ban pentikena ba anam dan R3 ki bor ke beringkat bor hakani ka jela terjun kamu nak ada don ki jinget go ki an juga district council baki an juga sarkar jela ki an juga district council ki yap baki an juga sarkar jela ki im kumjuk ke constitution lingba ka artikel ke ba arspa sanpusal ka krensha balada ka don ka jingeteng ko hapring ki an juga sarkar jela ki an juga sarkar India ki an juga sarkar India ki im baki an juga sarkar jela ki yap de hang ni bangi snowpo bahadin bangi yo yala ka jong ka jela ka don ka jingduna bagata ka jingduna kalong ngim sim la yo pat ya ka an ka banya daingi na ki an jong ka sarkar India Badai halau katakan nongrim, kum kinonglam, niti iwat bagi lah. Baga don kami ngiruk bangin yo, ya ka artikel laispa anyo buai, kum bagi naga kilayo, ya ka laispa anyo buai a, kimizu kilayo, ya ka laispa anyo buai g. Kani ka an bayar daingi, naki an juga sarkar India. Ka Wildlife Protection Act kadi ka an juga sarkar India. Ka Forest Conservation Act kadi ka an juga sarkar India. Mines and Minerals Act ketika an juga sarkar India kini ki an ki troikam hangi nakata rau bon Christian je aga ti mau ti sha pom ding pom si lek bemrat lek sikar kini par phoi lakang dangshen ka ba phla kalong tang hapo East Khasi District ba ka office jong deputy commissioner ki pinjari ya ka wei ka an ba anum sha shu ban pinidur masi hagani ka district kani ka an juga sarkar India kini kian ki bom trikam hapo nagalan namar balai laya dai ki dak atkil laispa nyupui hendra ya kata an don ki bersang ban pinsu tu baklayu paita baga BBP ladaka wanra ladaka wan ka BBP ka bor o kindra yo ya kata artikel 371 tang banti doyong ru nyemi syu ki ong si jaga badan doyong ki dor bersnong ki setlot o ki paita kalong mar kompong namar ka artikel laispa nyupui ka krensai kaong kumno no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas kata ka di 371A jing naga
administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Kata kali kaan kebalang comprehensive. Ying don ni ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Ndre dang don jingma ya kani ka a. Kani ka sarkar MD kala persang ban samtliu. Kumno ban ala di kiwipat kibam di khasi begin yok khndo yo shap. Kila thau ya kata ke invest Meghalaya Authority. Bagi yo ban shimni ki jaga ban thi jaga ka kerteng jong ka invest Meghalaya Authority bat bakin a pakin list out ya kita ki jaga shaki non-tribal non-tribal company lani shiki pri ki banaba way bala list out ni nama shu ban pai betul ka jaga kumbagala long kumangi ya ka history ka ju bagi sko thu men baba kani ya kendu mau siang hagani ka khatnar bun ka penpawi ka jing persha baka voice of the people party kan yang ban persha ya kani ka jingmu ka sarkar ban lilami ki jaga ji shiki non-tribal entity bagin wan ban sengkam seng jaman tek ai ka bakin le kumba kilale ya ka ILP kinle kumjuru ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Kini kimdon ke jing perkat ban pene pensa ya ka hok long trai ji kini ki kwa tang mani spa ban syuka mai spa ban syuyo bai tang ya ka spa om dai ban smar ya kani ayu kilale ya ka ILP haga por ba ka sarkar MD ka penkre ban pass ka resolution nagamta ka ILP ban dawa naga sarkar India ngalada ban kren ni kiseng bahalang aku tu por ngongpek pin sangat haga jiram jaga sarkar MD kamdan kamban pass resolution andai balai ka bapula kalong balai ka sarkar MD kam protest lani kam tho jaga sarkar India persya ya ka presidential order ka ba wengno ya ka kintin khasi jaya naga Bengal Eastern Frontier Regulation Act balai ki wengno kata ka connivance happening ka sarkar jela bat ka sarkar India kadon ka jias no thu happening jongki lara phimueng ya ka kentin khasi jaya ngin hap ban petri kambai ya ka ILP ka jingdawa kalong ka bujur bangin lak wengno ya ka kentin khasi jaya naga Bengal Eastern Frontier Regulation Act hang tangin lak ka jingkli ngin sanyap no ya ka jingkli syapo ka sarkar India kilale kata bakla pass ka resolution jayu ya kata ka resolution na do menta kata ka di tang formality ban pendi yu pat ba kilala menta ki ong le no ya pass ka resolution ka sarkar India kaman ka Manipur klempan kiyo ni ya ka balai don rugi do kana mar kata rakin saong ya ka sarkar India petkan ingi bangin wan investor na bar namar ka bangin ai kindo tang so ai kindo kan don ka jinga ki ka ba syukai sya po Meghalaya kumno na defron ra ano dagaway kadlanlo hagari India kenapa kan yakno ketika an jadi tit kendo Meghalaya lada ka poy ka kum kata ka por nganong ipiku kipat ba shanungin le henry lada ni don ni ka article lies pa new boy no act of parliament unless the state by its resolution adopt kabumot lemda ka sarkar jela ka minjur da ka resolution ban pentri kami ketika an primla banwan pentri kam jubo ni hap ban snoto ko ki patba kung ki nongsong snong ki basta ndai ban susya penting ko tempan ban susya penting ko tempan bagi bikin pino naga voice of the people party ni kwa namar kata daw ban ong ladang ni yang sem kung the voice of the people party ini bentik tangi kan kawan kinong kersan jong the voice of the people party kinong kersan pra kinong pelat luit ya ka jat penriu naga jindut naga bamsap naga jinglepor naga jingle siang kema oh ngide ban snow sarong bangide kinong kersan pra namar kinong kersan pra kin pelat ya ka jat penriu naga jindut kin pelat ya ka jat penriu naga bamsap kin pelat ya ka jat penriu naga jingle siang kema kin pelat ya ka jat penriu naga jinglepor ko ki pat ka bi oh ngas ngokra bani baka jinggersan ka banang kisni kisnem kalanang kanang kran shay giantils ning kong ki ong kumno oh ka politics kan pisa ayu kata ka election ayu kata ka baklan pisa ka baklan aikia ka baklan aija klam aisha kamla ban prekam shay giantils andalanyo
hak election MP Jayu ngila job hapro nyo tali ki constituency pai pa oleh juba bat minta pat kiong kuno la tre ka jingi kai upra la tre ka jingi kai upra no ha do kom ka tre ken ong ha do kom barabar to bi kumni ki for Christmas kumni ki for New Year la journalist election de la lutte ti arbo lai pola minta tang silak donaru ngampat lut indon su no one pan by Christmas by New Year then dalajan mana election kumi ban su ai hi usno ma tapi to pai ba long da ai sim bai kabut tahu pura lap sakating banai pisa bat minta ni habangi court meeting habangi lek keleng ni mi jingkeng ka voice of the people party kami jingkeng oh pada antawan kanu tomok katu konstituensi kalong kuntu kai ke bangi klai kai bangi dan duna bantre kumta tarka ni mi jingkeng nama uni upai pa bawan sa jingarang juga voice of the people party uan daga jingtrang gaman sim ulut hi gabai kali ulut hi gabai sabai dot uan uyeng umtat uang no nalagi kabat kini kiwi ki parti ki ong menang jingkeng wat uni bawan bu bawan sisa bawan namar besyuk baik kali namar kini kinong kerjaan kilai penpau kalama telama NPP kawe lama NPP por balik scrutiny nei kenduk bat lama perapat skemang tu kabumut boni NPP ru berak lama udah nangtoi hangu pimi jingkeng dei namar kita bau lak lumar luk kini kinong lam jigiwi ki sing san petai stang bakin pek hangu kinyo atau ya ka voice of the people party tikai ka mangingi ko aku ki pai babi ki kinong bersan dini kalau bat kinum plek jimut syakadian syakamon bega thong gaji kalau bagin wanra ya kata di jingkala longkat balong nganum kedria naga voice of the people party bat hadu bagani ka party kan yo ban bat yu lakam juga sinsyar ka khara bat ban pek nadu kata ka sningan bisar yamta nganum pat pensap nar yamta kindai tangi jing persang jom diberi kembali persang ini bagin yalam bakla yo patba bagin persang bagin yalam bakla yo patba oh dan juga ni ba ang sil de kanong krem opin dan tamban sil kanong krem konstituensi kali ka ningkong ka persang kali ka politics klaim pisa kanong krem ka scam wat puslai ya kanong krem mo ada bi ki kubo kiwa kumne kandai pek egini kisi kumno bi ki jilang haba ki khot apot nong krem konstituensi upat ba mi ban ya ka jingkasa ni ton ka jingkerman ka scam ni don ka jingek bau play ulah jubah dia ke jing doai ke jing bat bagani ke jingkala kala stang banwan adu ke MP election kan wan wa dagani ke MDC election ngeni yo ban bat ke kini ki artli ke executive committee hakini ki artli ki district council kamkot tang kata balai bagini kani ke party kamta mapok ke jingalam jo konrad sangma balai ki ting balik isim kiai ke MDC election kampat judon ke kepa chief minister unlek ban campaign nagam ta ke MDC election ndrei menta ki de simpe aban lek ban campaign nagam ta ke MDC election balik namar ki snofu bakan don kata ke collateral damage penyong hadin ke MDC election lan ke voice of the people party ke grup ki artli ki district council klempep sagaruru kin dawa pra berhangtate amdan jaga ya kan MPP bagaimana ban sinsar ya kali ke lagi nagaru hills di pek kemang mana ke sini ki babonba ki ai ki message ban ai kulai ban kitbok bat kiong andala job setu pihak on sedang session ini namar mangiru ni kwa ya ke sinsar ka karar ka babon niru ni kwa banedon benta persa hagata ka tma ya ka bamsa namar ka tagabaw ngin yat menta ngin perta ni ki thot but the non-Persian jonga voice of the people party nila yat banle persya yaga pamsap ngin pek mano bakwa banlong tang ginong pekai ni tingin po banlong tang ginong pekai hendrai ngin ay ka por ngin ay ka jing Persian ka jingi lagalang daga jing toy ka jingi lagalang daga bot ka jingi ban pentigina bau pra on ay on yo ban sinsyar yaga ni ka ri ka ba ega ka jingi ngin let nang ni ngin yat kum kinong kersan juga parti pra bat ngin ken mau bade ma
unong Kristyan juga parti pra ubala pelaju naga judge riu naga thumbs up kanu ga Kristus sarang dan mga unong Kristyan juga parti pra ubala pelaj naga judge riu naga jingduk baru ai ga jisyan yaga ri bari ga judge riu baru kowe nang ni sakmat aga jinga lenti ga jingi ngindang ya kenu sibon ga jinga kumbangal ong nganun artitin bagan ka sarkar kan persang balwa tin la tin linti ki puj kumno kan penpat ban penpra ya ka voice of the people party andre anam dan kenu kenu ka bor kapala kan penpat ka ban penpra ya ki nonganam jaga voice of the people party ngin ya daga jing shane au play ngin ya daga jing start ka play un yarami kumno bangin pentulun ni tikam ki pat babi ka voice of the people party ka khot ya ka jiatli jong ka jatriu ka khot ya ka jatriu bagan wa ya ka khamat ka joble ka khot ya ka jatriu ban pundam ya ni hanamon ka joble habangi ong kumta yimdan pat agoi ka kom prakhat ka besniu ningi squat tangoi ban yathu baka thmei jong ka jatriu kolong ka thmei ka batit joble Shwa bagan yam kristan kan wan shagani ka ri ka be ya ka ji u khasi ulat tip bak itu joble bu ulamani play namar kata lagi wat ya kemat ke joble sahi sien ke jingkerman kan wan nam bagi longi ki mandin ki jonga ke joble kadang ke jing persang ban prinsno tho bagla lagi ni ke bile persang ini ki balek ki jaga ki bon ki ban patlang kristan ki lo pintip ke bibiti ke seng seng pertai jonggi kristan bapri ki ban patlang kristan la so khonyo no kamat la so khonyo no mo ke jimut jebakat mo banam leci ki jaga babon Katolik yang pintip ke PPP ke isi iki Katolik don we rong ba ho ke hi barden ngai kindu iwi long kemi yang isi ngatu barden ong ngai gadau isi tingi Katolik bapli kelangat lagi bakum kita di propaganda leci ki jaga babon presbyterian lo kinangalam juga PPP kim sngotna ke ga balang presbyterian ni abni pek yo pak ba ngimpek hakan ga balang udon Laulalong ng palong krustan namar kata ka di ka jingale ka jong ubriu shimet bat ublay haka akhir kasi haka si bishar ublay on bishar yo way po way katum ka jingale ngala dang hapan yang haka akhir kasi haka si bishar hat ya kalok ka mga ngamla abang alis yang dekat lang bak ngahuli ngamla marway nga hapan yang ngamana jingkeng marway dan namar kata ngempwa ban keren ai kata ka bantang hagi bri bagi soto aga jingre hingi khot bagi wa ya ka khamat ka jobre pimut mangi kinangalam juga voice of the people party laring ya haliti sikin pangilap hasrok yu bri pemansau ngin keliswa kalong kristan tidak nak balang yu dan por trai bagi keli kumba namar kini jing persang mari ndan show ada moi kalat ban pensoto bagla yu pai ba Nengah semua ai kurai pergi pai ba ngapet ba ya ga jingkren pergi pai ba serum seneng kini ki kindiat si habis dan ki kubor ki pisang mani nang ni na tayo pai ba wayam long ka balong jaga ni dengan ne hak parti pra katakan kalau ke beton kam nyen yai ne lalu kita di pai ba kila ne bagi nongala mang tu por hadu khat prasnem hadu bagi dio ini ke jelaga bapura balai unong kersan pra bat mangi kisam tam na ke shispa ngemla banne pak parti tang mentang lai snem bagi dio ke bor senjar ngangi ki pat ba unye ne bat ka voice of the people party bat mangi ke nongalam juga voice of the people party nyenum le ke nu gonu ke kam ka bapi ki pat ba pin babi bapula kersan namar kita ka don kamingi banang pun scam ni ke jimut ke jebakat ka don kamingi bila hagani election kabla governmenta kumno baga voice of the people party kan hapanya khoni ki knam ke bona ka dang na ka mon ngim shima jet bani khon persha ai ke dor barsno ngim shima jet bani khon persha ai ke nong tho ko ko ndre ngin le kumno hapanya tingko ni hap banyak ya shakma habaga dan ke jing persang ban pinwit ikalin tia gaji habaga dan ke jing persang ban khangla ni Abang kadang kecing persang banyak lambak lain, nyimpan si nihap ban keren ya ke kebre. Namar ka voice of the people party kumbangi ong nyim snow tenat ban sutap miao. Kladei ka por kumong tin pareng it's time to call speed a speed. Kabalik kabayong. Mlasyo ban sile mele asap ni jong. Kabana po ngini dong. Kum kata nyen mlasyo ban ya dinti kum ka jak ndi. Haba bakla nyen peni, haba bakla nyen penbe. Dari tangkoi nak kuatkan pen kemau
nimde ban snutu bakla ya ka contain arrogance ba ka contain firmness ki nongelam jong voice of the people party kemlong arrogant kemudian kita persang menta ban snutu bakla baru tahu nongtho ya kata ka kuboru 4-0 bangi ki nongelam jong voice of the people party waktan sisiendu ngimpat yesong banya kana bani tisha kimpak tip AA isupe patho daga pension rin eki kubor ke bami laba namar kata raga don ga contain bong don't judge the book by its cover nimla man chu bishar tang naswa idan ka mana tip lagi tagi nangalam jongas voice of the people party ki desh shana em ke basarong pingin le kumno ke na bangi tinku bat kita ki puri ke persang bani lambak layu pada ni haban keren abangi keren ni pri ke jing scam ke jing kamot bangi sarong Marta kata wat num liat ko ki nong kersham ba ik jung hakita ki jing persana ban pensu tu bakla yapi ki nong kersham ba mangi ki nong ram nila sarong nila snowmeng nila klo em kamdon ba kum data I toy you play unum sha ini bangin sha alam ba bo play unum sha ini bangin sha rongno hakita ki jingero kiba ki pat ba kiero ni em dai ban snutu ban aigu eu play nampakan ke jingkesan ke bangila yo no patba bat banda sumar bha yang ni ke jingkesan haru bangila sisa ban wanra ya ke jingkala hagani kari ka ba ik shani sapo ki benda juga East Pasils West Pasils Sharifhoi district kampat long kumbalong se gentles mani tu hi ka thma satai ka ba isang sot ban pek ya kini ki pri ki ba ji ban kersan ya ka voice of the people party kadang kecing pentot, kadang kecing berngam, bat mentangi ngela register, ngela pentip syaki bor kita depek bat syakaan. Ya kita ki highly sensitive polling station. Tidak apa betul? Bagi dan kita ki bilang highly sensitive polling station kita ni akan report. Ki priu hajan deals, haki bor kita mensua. Kimla ban penentam. Dan ini ban exercise kita ke franchise ke jongki. Kimla ban penentam ya ke hak ban tepuk. Kadang kata ka baong ki rule da kasnong kabumot na pimya ha pio ba kasnong ko sa pimyo tang gabot tan ten abang alik si Giant Hills mong subuk mentang nga khot bamjay pi badan nga khot bamjay nga pimbyang ga dos er ga do blang ga do sniang ga do kle ga jado ga jali ka fried rice man anda hilawan hanta nga penbamangan ta jupi pi gedang kumno kan kini no ikne ka hot ka bani ka jong pi ba pim tepot Yaban yeng bakalong ka skotna komentar syate kala yo mesin pak itu ka dondu kata ka je namar kata ka jing berngem ka jing berten o ki berngem ki snong ki berngem kumni kumtai lara pim kersan yauni kandidat ubangi kersan mangi ngen penduk ka job card ke bi kyong ka tu ka pelasi spasi ngen penduk ka tu ka skiming PMAY renga ongi ki pai ba syate ken mau ka PMAY ka job card ka Jal Jivan Mission ke scheme yo haying kani ka banyo boarding electric haying kambe ke scheme jong ke sarkar jila kani ke scheme jong ke sarkar India amdan rang basnong dan emni balaban tuklar mentangi donu MP ni lada don ke pinipot ngin report support Delhi lada don ke pinipot ngin ra yakni saka sarkar India bala de don ki officer ki baya subut bat kini ki don ha board kin ngatlang haka ruk makiru ama bantu ya ka hak jung taiba the voice of the people party ka ko ban weng ni ka jingting naga jingmot jup hat jo paiba ban ngamar tingin haka ni ka kinti ka pamata haka ni ka kinti ka pamata kan so wandur sa shisin kata ka jilong lajut ka jo paiba ni ong upaiba dan kamban ting yo orang basnon dan kamban ting yo MLA dan kamban ting yo MDC dan kamban ting yo MP no de upai ba obat thongi ki dan kam tang ban burom niki burom ni ka an burom ye ki kendon snong ban ting kamong ka bate de namar ban ni ting den bagi sesu penting be kat hadu bangan le ek ka bakam mensim jo ka kwaru ngamno namar bati susno si kuslai marwei bangam yo ban thep ye ka bangakwa namar bangating ni emma ka risin sharp pa the voice of the people party kan weng ya kata cinting
naga jimut jephat kan pingkup bor yang saisin ya upat ba namar ta to kipat ba be kapor kalayat ngan hapan sengek no ya ke cingkren ke jang hapan pe pat sagoi ke cinglang dia ke por wa benta kum gadak jong ke jing prinsem kum gadak jong ke jing edau ni perta edau batnya hagani kapor ke pementa batnya ko aban tu aduk kanu pai ba udak hagani galinti jebron sakai sebut soba ban penek di mobile jadi bangin pri ke jing don ke jing pat ba marka kemat jong ile se kamla pri penek di mobile ki jong pi na gitu ki jaga ke pi yang syatai sebab jong ke surok ban peni ya ke jing poil ke jong pat ba syakani ke jingalang ke ji bat ngini pertajam sansi senpat na kani ke jaga ya ke syap jong ke parti bahkan ayah ke kubur bakum bagalong menta upat pak nong kersan pra umpat ya ke parti pra kumbau la penjob hak emily on penjob hak MDC sonjo toki pat pak nila penjob don buram hak ni ke MP ngin penjob don buram hak ni ke kinti ke pemeta wat persyang ban penbit ya upat pak nong kersan pra Nasnau sarong habang apet yang nong kersan pra habang apet yang kersan pra ngai haki ke jing start ngai haki ke jing sem jimot ngai haki ke jing shampang habang apet ki weng isnei kimdon ke bekum kata ke jing soto namar om simla hikai ki kumta negi nongelam joka voice of the people party ki hikai upat ba pra udip pan pensiong norim ke ega day but ke ega bam day namar kita wat persyang bani alam bakla ya upat ba nong kersan pratek ni kapor tu benta ni pertolong bani kinong alam joka voice of the people party ya ka sharp joka party how pra sai sisin how pra Kulai sebon kulai unkur kui pi ngapan ma bangan ma bani song ringkat bat pi aduk ka bekut naman nganapan be pat sagui ke jinglang syadai sepok smith kulai sebon ya pi baro iwe pi Kulai sebon ba ya gaji kapapila pisai of the people party kadal na kajonga na kabenta ka jongpi bat na kabenta ka jalahi borokwe pababi yang nong ipi the voice of the people party hapo kejingalam jong iba adan na besai mo lembat kiwe kinong yalam kila leksha kejingalam ki baper hakashiski nong ipi ki real ki hinong li kejingalam ki yat ki spa kilometer Balbe syak jingalang nganong yapi balada dei da kapor brio nganut banganong bakinom la berpendat ya kata kamram hengai kade kapor belai kabahado kade khlemat idang don bani idang ai idang kan suju ya kapor ban ai ya kesisau ta nagadaw ngai kulay seisi ya iba adon melabisay mo lambat tinong lambaro di baladan kade kejingalang but ini happen next ya kawai pat kejingalang bat langai bapi nong song piang ya kata but ni saya kejingran kabama pi kwa ban snap bakata kalong na yameli dong iba bright sawal marnya kampun saat aswa banyo ya kejingran na iba bright sawal marnya nilayo ya kejingran kabalaya kemiting ya kasikentar tam ngim sopo ya kapor kani kade kabakom santam namar bangiwan da kajing kri ngiwan da kajing it kabang ngim sopo bakapor kaya jat pi hindiat ni khot khagani kapor ya iwei na kisamla ibana kade kasnong molai jogi batida isamla idei ba in ai ya kajing hawaya khagani kapor but ini Islamla beka syabong ngakot ya ini Islamla beka syabong but in kiyo hagali garinsan kadai garinsan kepadet hanglay kadai garinsan kepadet na kabenta upat ba puro Islamla
Beka Sabang. Bye bye, ay kasi ka soatam ng kabantang Istamna Beka. Cobra! Då kan ni gå på in i räklamma bara och köra drum. Maulai bestad! Cobra! Kulay sama Beka ya kajing pawe kajong pi kedai ka pawe na kabanta ka buak kaya wen jong sinomolai jong kejelabat kamta ka bok kajong abat kajong pi hiru para kowe bye bye kadai ka pol bamanta kumba pilaya dan hangni krui ni smoku bagi dan parok lu gibak kedua su manrung sya kajingelan Haling pidang sobhaya kilu lagi dan syad kita kisrok kita kami sejak ini hengai nganget bapilayo so ya ki ko di pensawa ki bangila pensawa nak benta ka jongpi bat parali nganum simso ya kapor ngan khotno sisundan hak ni kapor ya IMLE jongi bain ay ya ki jungkran hak ni kapor pai babi pidang ya iba pulai tawan barang halo Mabrat, come on! Mabrat! Haupra! 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 Kejanmiat kemen nakata jonga jongpi baro kinong kersan jonga voice of the people party. Bana sowan pulpao min konge ya kejing sumu kejonga ayu play try kenran. Amanga tetsken badai mau ubayalam lenti yangan. Dai mau ubayalam lenti api badai mau ubayalam lenti ya ke voice of the people party. Ngai nagamtar ka snong putmuri brokaway. Mbak snong lembar ke komiti brokaway. Kebalai ke jingbet nagamtar jonga ba jongpi kom ke party. Banwan nak ni ke snong ke jongpi ban pinsai. Ya kan nongrim ke jongi nagamtar ni ke MDC election ke pemerintahan. Ngai ke jong kublai hang ni ke por kham tam e presiden rangba jongi
Oh, Don Kip Ong. Oh, Emily trong Kamulai. Emily trong Kamulai. Shua bon sim dia kena urai. Ban snap shua nau tau bos. Ong nam ta jong pi pila banong namar imat hapi kibun plat kibos. Rei nakam ta jonga. Uba arden melab saimot. Riu henmen rangba jonga. Utabi ba arden melab saimot. Bang gua banong. Ban pa ya ke kubur. Saya kita giwei pat ki political party. Ki balawara ya ke culture. Kom balong apa ki company. Badon kita ki CEO. Kita ki boss ki jongki. Anu ya ke voice of the people party. Kamdei ke culture ke bekum kata. Anu ya ke voice of the people party. Ngilong kom siparan. Batnya trelang kom ke wei ke team. Ke wei ke jingmot ke jing pekan. Batnya railang. Hagi babun ki benta. Ketang dengan voice of the people party. Ban ni dongkam pada. I dongkam. Ia ke party ke bakum ke ni. Ban ni dongkam ru. Ia ke leadership ke bakum bagadon. Haga voice of the people party. Ngilai ke per ke political party. Bat sosi ru badong. Ban ngilai ke jat beru ke jungi. Kadon pelat ke jungi tan telai. Hapreng parau ni. Anu ia ke voice of the people party pada. Ngilong ke wei ke sur. Ke wei ke jingmot bukan. Bar ngilong kawai ke team pada ketak dengan voice of the people party. Bang sobra aku belai ru ni ke por ke bentang. Iba Edison Karundut. Ukertong ubah ke voice of the people party. Kalau saya madan hak ni ke kinti ke bentang. Bar ke voice of the people party. Apa kalau rai ban ai ke tiket. Hau ni samlarang ba. Namar ngi bolong ubriu bangila ban syania kum ke party. Badu donnya ke nongrem ke baskem. Jong voice of the people party. Bar ngamar tatien pai baka arpuai terik ngin ai ka vote ka bakordor ka jongi ha ka voice of the people party baka mar tatien pai ha ka arsal terik ngin ye syak jingjok saisien pat ha ka ka molai ka pamar ka jongi sabra ai kublai ro ne por ka mentang i Dr. Karachen i belong vice president joka party belagon ringkat pangi idang wan na kawai pat ka meeting nanti na po malki Bandadon rikat pangini por komta. Ngari ka jung kublai ye Dr. London Sotun. Uwe na kikot jong ka state executive committee. Barang ju ka por ubade secretary jong ka state election committee. Ye piang subhanam ta jong pi bar kham tamru ngai ka jung kublai. Nagamta kinong kitkam jong ka party. Nadu kita ke badan na po ka molai circle bar unit ki paper bar kham tam. Nagamta ka unit ke badan Hangni hapo molai putmuri kublai sibun nakata jongpi wiwi barkam tame pai ba ngamla ban klet nakata jongpi pi bilong ke dauba jong ka jingklan jong ka voice of the people party but pi pai ba upai ba long kusan jong ka voice of the people party nang ni po molai udai mau pai ba uba pinki eu klong snam jong ka jat benriu dia so sorong pai ba dia so sorong ngendang yai pinki But the voice of the people party kan klan namar bau klong sam jong ke jat riu utiet step bat unang tiet nagaway ke por sa gaway pat yen nang kensot ya kasnam sa ki pardo ki parsam ki jonga ki jongpi hakeleng kari pat ba ban ngemar tatin ba the voice of the people party the voice of the people party pat ba kumla lam khamat president rangba jungi ngem dai ban bakla lenti ngala depan keren ni kani ngongkom ke parti ngila ino ya ketai ke belalai ndokam pai ba pai dien ban pet ya ketai ke politics ke belalai no hidon nak ni ke menta pai ba hidon nak ni ke menta bakani ni ke politics jong voice of the people party ban ngenam kertiang dien ngin yang scam makani ke menta henry ngin pai kmat bai ban ngin tur sakmat sakathong jong voice of the people party ban ngamar tatien bo pai ba no mulai Onomi eno Henry unang ay kati kadiang kati kaman om tangi ka VP po mulai Henry upay ba no mulai onay kati kadiang kati kaman ya ka jat riuhi baro kaway kata kadai kinong kersan jong ka voice of the people party haka jing siang ang takwa suban kren haka ni ka janmiet ka bamanta kijing kren kijing ketu kijing kan pam nagaliang itong presiden rangba jungi ngaso kalabiang pai ba nakata jonga jongpi andai kendiat kensoj nganom semia kapor namar menen nante po mulai petrol pump ya kai ka banga kwa ban kren pai ba ngaladap ban kren hangte
Barangay siya man yung pori doon kapat jongpi. Nagalang ka nga sa banong kublay sibun. Ngapan pa pagkajing songo. Ngapan pa pagkajing songo. Nagabda jongpi upad ba. Upad ba ubalahikay. Omtang yanga. Upad ba ubalahikay. Yangi ka voice of the people party. Barupad ba ubalahikay. Yangi kong kajat menriu. Baka don kajingkermen. Kadon kajingkermen. Lada upad ba keleng kari. Ulong kumbalong upad ba no mulai. Kata kadai kabang songo nagabda jongpi. Barang amar tatien pad ba. Kay kabapi bila peni. House name Arpo Arpulai. Banjir yu ba Bright Star Well Marbanyang. Ba Bright Star Well Marbanyang. Hempat yoi yang apa pad ba. Hai social media. Ba syua bangan ikon election. Bangan wan apa ke social media. Ban peni yang kata ke jinglong ba ke jingle ba ke jona. Ba da ka bangalet banyarap seni satai. Barang among pat ngamdai ubril. Ubang ngamle ikikam ke bapa. Nganget skam dai tama. Ndai tang mga pat ba. Ngatip mga pat mapi iway pa iway. Halai jong ibor. Halai jong jingla pat ba. Ngilayarap. Ya kita ki parlok ke jungi. Ya kita ki paramardan ke jungi. Batkat kum ke bor ke jungi pat ba. Nganget skam. Ngimdai ta ki bril ki ba e donut. Ngimdai ki bril ki ba e donut. Ndai halak ke jong ke bor. Halak ke jong ke ikhtiar pat ba. Ilale ya ke kam ke babang. Banyarap ya kita ki paramardan ki baying. Bat ki parlok ki jonga ba ke jong pi. Hoi pat ba. Kilajit nga halo kan nongrem ke baskem ngaso kemen namar dai pat ba na mulai ublah hikai ya kari berkejat benriu kumno banjit yau tau legislator upat ba na mulai nados nem arpulai omyo isu yau legislator kum u distributor kata basutran upat ba na mulai lai yau wemelin maka kamram ketemu kadai banyak saj nak kata kejinge ke jompi namar udai unong tauan patba oi ngakermen nak awai kasi ke voice of the people party kan syong ban sencar nak kejela ke jonga apa ke jompi ban hangta patba pinsai ya ki ai ki an ki kanan ki baka voice of the people party karonra ke banonra ke jingsgan nam tak ri ba ke jatan ni ba khamtam patba ha kata kasi pinsai ya ki ai ki policy trekam Jonga voice of the people party. Kaban ay ke jimentoy. Nam ta way to way. Unong song jong ke jela ke i ke jonga ba ke jompi. Henry pai ba. What mentan. Ke voice of the people party. Ngidon tang samut pai ba. Hantai apa ke assembly ke beran riu pawut. Ngidon kalian persa. Henry pendap hok ya ke kamram. Ba ngaso kemen ngaso sarong na kata jompi pai ba. Namar dai mapi ba ay kalak ke kabu. Badai mapi berjit, badai mapi pada belasai. Ya uai ni kiameli, joka voice of the people party. Bang asokben, hadian mengelarung, haka mengelar legislative assembly. Hadian joka first session, kabangi attend kum ke VVP. Mana syong mana ter, hangtai apa yang berbat pawan. On lagi lami nang tapat ba, banet keleng kari kat sebelah pada, kat sebelah kipat ba kiong. Oh bagi sosial mentah. Badan ke voice of the people party. Ni sosial badan upra. Ni dan tang sawut. Sian kari berkejat benriu. Hilak bermudur ni dan tang sawut. Sian kari berkejat benriu. Lada upat ba. Upen syong sendon kebohong meneh. Haga MP election. Nakilai benriu teliki konsensi. The voice of the people party. Kelajop nak live buat di konferensi. Kelajop nak live buat di konferensi. Bagi laong melanakan day KML election kata pada upra Allah sensyar. Hakni kejela kejonga apa kejompi. But kan Muslim pada. Kan Muslim su. Bagi voice of the people party kan sensyar. Hakni kejela kejonga apa kejompi. In one rapat pada soisin. Ia kata kesensyar pada kapasisa. Lingba ke voice of the people party. Ngin beno ya ke jingdum. Ngin beno ya ke pamsap bampong. Ngin beno ya ke jingdum. Nak ni ke jela ke jonga apa ke jopi. Man ngin beno pada ya ke jingle silang kemat ke bejur ke beton. Hak ni ke jela ke jonga ke jopi. Baringkan lembar pi pada balai ke voice of the people party. Kasmuskan bar ke soklan. Kamdai badan you president rang bak jingi ba adem melau Simon. Kamdai bagi don yo general secretary jungi Dr. Ricky AJ Sengkan kamdai pat kiwai pa kinong ilam jo voice of the people party nay pat ba ka voice of the people party ka klan bakkan na ya klan namar dai mapi pada bolong ka daba
Joga jingklan, joga voice of the people party. Bagi ngamar tien, pinang ay ka jingkesan ka barat ba nang ni sakman. Bagi niya try lang, ringkat lem, bagi voice of the people party. Kendiak pa ba? Ngin apa niya keren, hanggang dia ibakan ni ke MDC election. Nganong keren siyo, ganong rin joga voice of the people party. Naman ngatip, day mapiru pat pa ba? Kibilay ba ni hikay lang, ya kiparlo, kiparasnam, kitungi, ong tanga po sinong mulai. Naiwat kita ke Bombay, anang ni na mulai konsensi pa ba ngatip, na mga ikandu sibun, kilong kami, kilong pa, kiparas samla, joga mulai konsensi. Kibam siyong tad, hadu menta pa ba? Kibam siyong tad. Ngakan mau por ke tinggi kon ke jonga, habas dang joga jia inti ke jonga ni po mulai. Habang lalat persang menrung, nagawai ke yeng segawai pat, hagawai ke singil poi benrung. Hagawai ke yeng ke banga itu ma. Taga yeng ke banga itu ma. Ngalarung ha taga yeng. Lai kendu ye tai kemi jong taga yeng. Ibalong kemi jonga. On ngalarung ha taga yeng. Bat ngampat sedang ban kren, ban yalap ya ke election. Ban ilakrang sedang ban kren mai. Yang bright, yang ada sokemen pelan, Nama orang ini kinti ke bangta, kalami ke voice of the people party. Yang ana lagi simet yang ngalarai, lada amdon menuru, uban ayah ke vote, lani ke cintisan ke voice of the people party yang ngalarai, ke vote ke jangan, kan lek ke voice of the people party. Kasihan ke mensiam ke jangan. Nganang lek benong ban pensui ban panya ke vote ke cintisan mai ladai lupa idai hard fan. Joga VVP masun dulu pok kayeng gitu laduk pasdan. Hadirin kata kini por ngalaon dai manga ubannya kun naga voice of the people party masun ongkum ta lai ila kemen. Yang namar ngalai itu ya pi naduk dangret atip ya ke jinglong ke pi. Yang kemen. Ani yang barok sikata nganang mut pensuli ai betang ke sibut ke jonga. Nrei minta yang nganum song thai ngalai ban pinsu lang ya ki paramardan ki jonga ya ki bahiyeng ki jonga ban ki parlok ki jonga pada ban omdai tangatan andoi hadu menta mene pada idang le ya kata kam kita kini nom persan joga voice of the people party ban ngit kan omdai tamai pada ngaong ngasau sarong bandai UMLA jong kamulai ban ngam so sarong ka jingjop ka jonga kalau ni ke history apa ke jela pada ke jingjop ke baplai yang apa ke voice of the people party nang nina pamulai kalau ni ke history nai pada ngam so sarong ka jingjop ke jonga namar ngana lagi hingga datang sibut ladang hat ban ai ke but tang sibut ngampoi sinuru renga sumu pada namar dai mapi pidai kita kisipai ki bajarjar berkisipai ki berat pak Jong voice of the people party. Oh, di babuan na playing jongpi. Tempat itu yangan. Henry pilih yarap ban pen canvas, ban pen sotu. Nak bentar jonga kublai sibun. Bani scam pada ngin nang yai tray sitom nang ni sakaman. Bang ngai scam ngin yo ban kurup yo lakam sinsyar. Hai wede ban kali ke jela ke jonga ke tepi. Ngilai syak pra pada barok sikata. Lagi pol nem. Nilai Aisyah, ia kini kesensyar kadar kebalong kumni kumbakalong menta. Nginap stang laisnem. Arsnem galalek melakas kau. Nginap stang arsnem patba ngin penkre. Upra udah ban kawe, ban upra sensyar. Hakini kejela, kebai kejonga, bat kejongpi. Bat kamta menipur, ngiwan nak kentakan ke MDC election patba. Kan mau ngijiat UMLA, ngijiat UMP, ngijiat UMDC. Baru layut kiri kinong mi kemat kijonga bat kijongpi. Namar baru ngimlak berung po parlemen. Baru ngimlak berung po Meghalaya Legislative Assembly. Baru ngimlak berung hangtai po District Council. Dai namar kata tau ngidon ya kini ka indirect democracy. Ka bamanga mabuti ngijiet ya way na preng jonga jongpi. Uban lait ban kren na kata jonga jongpi. Lagalong po parlemen, lagalong po Legislative Assembly, bat hagari kinti ke bantang. Hagabidei bat ka district council pada ngitip ngam to kam syu bani thu kai ka kamram jong UMP bat UMC nak bata jong pi pat bak na mulai besar pada utip ngam to kam syu ban keren kai ka kamram jong UMP bat UMC ka kamram tu ulang ban keren ni kon ban ya sa nak bata jong jong pi kata di ka kamram ka bat ke jong UMP bat UMC bat kata pat bak nak lian ka tumi ngin pendap hok kata play ila pendap hok bat ngin nyai pendap hok bat ngin nyai tray ya ka ai ka ba pi pila benset nak bata jonga bat kinong elam
jong voice of the people party but hagani ka kenti ka mamta ngin jit yang lu MDC pai ba UMDC ka kamram ka jong kalong bu ulet hang tei hapo district council wat nom su bakla pai ba ka bor ka jong UMDC ka melabata ini ba arden ka kutno tanggap tu wat nom su bakla namar haki babon ki konsensi ka baka LPP bar ka MDA ka kuat ban promote yang kita ki breu ka jong ki pai ba la peni UMDC la kumba mo beladut seban kam menong ban wan ra wat ban MP hapo kini kejel hapo kini ke konsensi ke jonga ke jong pi andai kata kam dei kata kini ke bakla dei pai ba ngapan sutu abangi pa UMDC ke kamram kau kuat ke jong kolong bandrung hapo district council pai ba bakat kum ibor bat ikhtiar bagi constitution of India ke penkup bor hak kita ke district council ya kata kini apa ita berkai ke district council naskuat ram batai nganum da batai jrom ane ke district council pai ba kade kata ko melamat thang di ba arden mene la pnio hanga ba thi kum ke jat meliu rit pai ning bau niu rangba reverend JJM ne kolsor ba kadau ba ke district council kade benong ka sti na kata jonga jongpi ke jat meliu rit pai kham tam sini kidong tan jogalam mi jogri India balarinya keren ya ka ka benta jong district council abangi ong makalong kum ka sti kidon sibun larang yang keren larang yang tai hang ni por ke pamta nai pai bak askuak penora tanggawai maka dia akan pensyai ke district council balada dei ba kita ki bangila penkup bor ki pai bak ki penok am hak ya kata bor bar ke ikhtiar kan jendela dei ke jingker ku nak kata jonga jong pingan ora tanggawai apa ke jela ke ni dan lightly ke district council ke Khasils ke Jadils Barga Garwils Autonomous District Council but baru likely ke District Council kila pas lalu kila penmi ya ka way ka an ya ka balakot ka trading by non-tribals regulation bagani ka an pai ba la thau kerpang banyada yang ay pikum ki prime look habide ba ka trai ka ka kamai ka ji ka jonga ba ka jongpi bagino ki bamdei ki prime look kita ki bawan na bar jong ke jelah ke kimla bansuan menteri kat pamon kandayo ke jing itu naga district council kimla banwan menteri ban kita kan kamai ban keji menteri kam kontrak menteri kam supply hakani ke ri ke pi ke jonga ke topi kandayo ya ke jingbet lane ke jing itu naga district council bagani ke juk ka an ka ong pan bamdei pamla banai la banai nai la banai tangi taki kam ki bangi kum ki try meluk ngimla menteri tangi taki kam la banai lei ki kam baro ki bangi la bantrai ngin trai mangi ngin amai sigi wei pan kata kali banyada ya kelang ja ke jonga ke jongpi lei pai ba ngin kertiang dien sanpulai pi kislen kum ke jelang layai ba sanpulai pi kislen ke district council kala trai kam hapok ni ke jelang ke jonga ke jongpi abangi pai agini si jom tanga ong kat sabalai darang ilek kam tam sekiti tain sor saneng pai ba watang bansong taksi ki babun na kita ki driver kinongnya taksi hapo kanong ba silong mentang kim dei su ki pardo ki parsnam ki jonga ki dei nem dei yoi kata tagba ban la sakni wat ya kamnya taksi na ki pardo ki parsnam ki jonga ba ki lek po yodu tagba la pilek po yodu na du ki dukan ki bahe ki dukan ki bered wat ki tu besong po madan tagba labun da kita ki bamdai ki pardo ki parsnam ki jonga jongpi sai ke district council kadon apa tu ka ya ka bor bar ke ikhtiar ban khang la iki ya kita ki kam ki bamanga bar pi ngila ban trai sai ke district council le pai ba abang kertiang dia ngala ban ong tang ni goi ka district council kala feel ndai ba ka feel kata ka 6 schedule lana ka kernet ka ban rio le pai ba ka ba ka feel kalong ba ka district council hot ka dai ka stie ka ban rio ndai kita pai ba ki bangi ngila ai bor ki bakin simnya kata kasti ban yada ini kun kajat meriu la bandai bagi ki baklot bor lani ki bammon ban trei lani ban yakun lani ban yale apa ba dina kata daw pai ba kelabun ki kam ki jam kila betut no nang anapi kum ki try meluk ni ka voice of the people party kong nginlung ate po district council hot ka bor ka tukang emong bangin yakun bakat sorkat kala namar kum ka citizenship jogari India pai ba kum ke Constitution of India omdon na ka way pa ka bor kaman kam hajrong banya ka sorkar jela
hapo jong ke jelang kadai ke sorkar jelang ke bor ke bah kledu amal kawai pegawai ke jelang ke district council kadon nak ke jong ke bentang bar ibor bar ikhtiar ke jokang ilong ibatang kiat bat ibadat mereka voice of the people party kom nadangi rung hang tai po district council yin penokam hok i tai bor bar ikhtiar bala bensyat apa district council bakal lang ko jingku nagata jongi namta jonga jong pi kum ki try melu ketak ni voice of the people party bar ngem deban klan ru pai ba ngem deban klan ba hang ti apa district council kum bangil ong ka VPP ke kwa ban wengno ya kani ke jingpang jong ke cancer ke apa ke jelang ba kata kani ke bangsa bampung pai ba ni kwa ban weng kani ni pai ba ngidang hapan up hadu arpo pra ngidang hapan up ya kata arpo pra ni sokumen bagi yo ya ke kabuk siar kani ke kenti pementa bala pipin kopor ya ke voice of the people party kani ke kenti ke pementa pai ba ngin peni pai ba ngin peni preng jongpi ong yong how arpo ka VPP kan sensyar ke jelang ke jongah ke jongpi bala na kalong kumta pai ba ngilala ban pet lupa nadu menta usnem ngilala ban pet ke sorkar ke kumnu kan how arpo pra ngin pensong upra menta po district council ngin pet ke ke upra unle tang hang tei hapo district council pai ba ka baning kong la upra wan ka bor ban form ya ke isi haka Cassils Autonomous District Council baraka Gentiles Autonomous District Council pai ba upra unle ban pe ya ka bamsap bampong ke becur ke badan po district council oh ya kani pai ba ya kani mdai ba ong mga una markendang giwe gimanong snow hop VPP unang tang ban kedau keti ban keno ya giwe kamdai ka VPP hiyo ngimut hiru ban keren ya kata ni sokmen lapin scam ya ka jikren ka jungi da ka CAG pai ka Controller Auditor General of India kata ka mangiong ka EG office ka badan marsenda ba ka DC office pai ba kai katu kadai ke constitutional body ndai basna ke sarkar ndai basna menu katu kadai bala penbidan ti nadu basna constitution of India bagai ke constitutional body mereka kamram ke joka galong ban pet baka pisa pai ba ka pisa ke dong pai ba hapa kami ka pisa ke dong pai ba ka pet badai ban dong kam ban pentri kam hok yo tu pisa ke dong pai ba baka CED pai ba hapa ka pet ya kita pisa bagi kontri kam jong ke district council kalap ya ke bamsap bampong ke bejur ke badan pot district council bahkan ya ke CED kalau likely ke report ke report ke peningkong ki MDC kimla ban ai jingken ya ki po lak ke bala ai ling baju ki ban pinpoi su pai pa ban ba kimla ban ai jingken ong la sautu sanu ke let kita ke pisang la sautu sanu ke let bat sanu ke ja ban kabar ke report jong ke CED kolong ba ka CED kolong banokam menueng ke mardor ya kita ke Prabu Arla ni Prabu lainut pai ba ke bala tumbian apa district council namar hadu menta mene pai ba district council kamdon ya kita pulsi tungkam dan ke recruitment policy bala tumbian bala long MDC mga kabut ngantung ya galok kabandang kam ngatung ya kikuon ngatung ya kiperlok ngatung ya kita kipa ngasojan mga pai ba kata kai ke bejang Hangte Port District Council. Mereka VPP kong lalu pada open kop angi ke buor. Ngin wanra ia ke polisi tungkam tungjam pada. Habasyan haka hok haka sot ubade beriyo unyo pada. Kata kali ke voice of the people party. Om pakatan. Baka bakam sosi kali ke report ke balai. Baka CEG kalaai. Ke report ke balai pada. Kata ke pisah kepada ke pau klur. Kabalami na po district council lingba UCM lingba ki EM balingba kita ki MDC kalami ka bisa lagi pau klur bagani ka bisa kalayak sa kiti jong ki kontraktor kalayak sa kita ki subkontraktor bagya kata ka bisa lamang bantay ka building hangtay po Cassils Autonomous District Council bagya kata bisa lamang bantay ru ya kata ka resort jong ka district council kabadan hapo uput usam jong ka mulai constituency kadan hangti hapo lentirim lani giong kata ka jingking kolong pada ka resort jong ka district council ka pisa de ki poklur lamang bar ka pisa kalami bar kontraktor wayo usap kontraktor lo pentrai ya ka kampai ba hangti hapo jingking kolong hadian balami ka RTI po ki code war hadian balami ka report
ngada lagi jong kebat ngalalit benpet ia kata ke jingtei kapisa ke bari poklur ngalalit benpet adu katnu kata bamsak bampong ke dan hapo district council on ngalapoi pat ba on ngalapoi ya kendet banyu ya kendet banyu bar ngait kembun na preng jong pi pilapoi bat pi kendet bar ki poklur la the hang tei apo jingkeng kalong bala pet kita ki jingtei om iya hak kendiat ru kemla ban pendet bangan ong lupa ru kinomla hiru ban pendet kinomla ban pendet kata kali bamsat bampong kabajur hapo district council ai la upra hari kenti ke banta upra onrung hapo district council upra onpe upra onweng ya ka bamsat bampong bat onwanra e ka sensar khadar hapo ka district council bat on pendekam hok yang kata ke bor, yang kata ke ikhtiar kumbala bensyat ke district council lembang ke constitution of India. Bang amar tujian pai ba, pinai ke jingkisan ke berat ba, yang ke voice of the people party. Bang squad lu banora mat jong pini por ke pemerintah. Ken mau ke MDA government. Nak kita jong ke MDA, pai ba. Ke thong ke toka kalong man target dei, yang ke nongkrem konsensi, bat yang ke mulai konsensi. Ngong Badai tang apa nongkrem bar mulai konsensi bamdan tepi tadi kertong untuk ke NPP bat ke UDP bila ban mundur kat kita ke parti ke sesyar ke jela ke jonga ke tepi ke bekop ke sebelah bangilale kum ni bangilale kum tai tasau kum ba ke development apa ke jela ke jila dangi kapret ngin so kum bangi ngidon apa New York dan apa Europe pada cara siap ya ke jingkren jong ke MDA government Dari pai kum bangi kumju ke surok kumju ke jinglong ke jingman omdan kongreng kari ke jela ke jonga ke tepi wala dadon pai wala dadon ru ngim de ben so sarong kumlong ba arden ke jela ke jingi karam mentah ke do arpo hajar kelur arpo hajar soma kapisah dari pai ke development pai ke kendiat bat lada ke don ru ni hapan nyawa pai ba nanti kini pajak besar tutip rupan manuba pentrai ya kita kikam ke bubun ban manuba yonong nak takaram ke bagi sim lagi pau hajar kelur ban pentrai ya kita ke development kibran apa ke jela ke jonga ke jongpi pai ba ngamar petin pai ba mulai pai ba besar ban ini bat ya tak kekerdan kumnong mulai besar minum pelat ya kata barang ni kenti ke mamta pai ba ai ke tulisan ke voice of the people party ken persan pai ba ngalas sautu nadu kasi ke bangayo ke jingkap ngalas tu lupa baka MDA government kan kenyot ya ke mulai konsensi kan kenyot ya mali jongpi lengo ngam salia namar upai ba nang mulai ubekersan ya ke voice of the people party ukersan halo kan nong rem ke basken pai ba ngam semlawan supi sura election benong jit inga lada pijit inga ngan le kum ni ngan le kum tai ngam semla penbit ngam semla pen thami pi pai ba ngam semla wan ban thiet wat ya ka buat ko jong pi daki san spa ani ki san hajar ani wat ki pau hajar ngam semla le kum ta pai ba ngawan lo kan nong rem ke basken bangila ong lupa baka jinga ni ti tungi kum ke jela kan nang simpur wala da pension ni voice of the people party pai ba kan wan kensan kata ke development ni kata ke jingkala dulu repok ke jela kan simpur nama kan juga mau ni kentin ke baong room was not built in a day ken mau ke himarum kat ketu buron ke joka kepala sensar dan ke pertai barok oi pai ba ni ke himarum ke bakrau om sim la pelong ye kai ke jingkrau ke joka tang daki ski tang daki brai lan tang daki sen ba daki post nem ke simpor daki post nem bangit kem ba katakan sedang ling ba ke voice of the people party ai ya ke jurusan ke berat ba ya ke voice of the people party pat kumbang long ngait kem upai ba no mulai unum ino ya ke voice of the people party kila persan upai ba ban pensu bakla ya upai ba sabar ke mulai konsensi ban ong hana po mulai te lama upra po mulai mo kata ke persan ban pensu ban nyera ini ke kanan ban pendu mensin ya kari ban ya kejat mendi barok kowe bala upra apa mulai uklot bor ken mau upai ba kari ban kejat mendi ru kan sujem kan sujem dengan sungguh pada sautu bau prak apa mulai om dai tambah uklan henry unang klan kata dengan jing sautu ke jangan bangit kem ngenang aga tinggal ke berapa ya ke voice of the people party bagi lagi pai ba aga dia tiga jing kom ke party nang ni apa mulai
haka arpula election pila ai ya ki arpsau hajar tam saga voice of the people party but how arpusau kai kebejah din ke arpulai election tang ki benai pai ba 4 don ngong 4 don ti UMLA batang ki benai sak kenthok sak kenok kata di UMLA saga voice of the people party nang ni nepok mulai oh kalau don ke jingong bala babi no mulai mo atu puang wa susam ngong upat ba ang sejubang haka arpusau baru arpusau upat ba ulo juba baru upat ba nak arpusau hajar tam ula ay ketika yang voice of the people party sakalai po hajar tam ba hatu kinong kerjaan sama bimbi ki babi nginom babi bak saisian pangin peniri por ka pemerintah pat ba wala ka MDA ka persang melek butuh apa mulai bat hanong krem banong ya kita ki kertong di joki banong ki kertong di joki meh po mulai mlong me bat phom lagi uniform jok NPP bat ke UDP namar bang upat ba no mulai onom priang bat ke jisya kata dinam dei upat ba no mulai onom priang dalele du yo ke NPP bat ke UDP namar upat ba no mulai utip ke NPP upat ba no mulai utip ke UDP dia namang tadaw kini kiong to siya penbit no yo kumnu upat ba no mulai ubit dai pai bang ong gidon sa sisian pat ka kubu kabukster ban ai ka jingsneng ya kita ka baken ben bat baken bit yo upat ba no waste them so way pat ka way election sa ka way pan ban sa sisian pat ngan pri ka jingstat pat ba mawat la ka MDA government ka persang manle butu ban peniang da kita ki NPP duplicate ban peniang da ki UDP duplicate apa mulai konsensi Pai ba la dawat yang original rugim trek su kita rai duplicate dengan trek ngelom trek bangin ke tajuar pai ba ya ke NPP bagi UDP bak kamtam ya ke MDA government nang ni nepo sedang mulai ngapin kenal ke MP election nang tai po mulai ngalah kerani hikin tien ong kapor keladai bangin kliak nama ano ya kita political party ke balai asat ya ke jelah ke balai asat ya kejat beliau ke tengah bakal dompi bang ong katakan sedang nepok mulai bang keren kamtam tu kapor ya ke NPP pai ba bang ngasukmen batang sistem rupa don kalau urlong bagi NPP bagi UDP kalau siap lama sya hamni tamang ong husiar ya kata ki NPP duplicate bagi UDP duplicate pai ba ina ka diseng sesian bang ong original rugim tre duplicate rugim tre tang voice of the people party but tangu pra kamulai mentakan penskem bahkan season yang dari konsensi banong nang ne sakmat kenal lada kumoong Dr. Elpis lada kanongkram kadai ka headquarter jong upra kenal ka mulai kadai ka headquarter jong upra bang insil pada akan ke MDC election ke pemerintahan ngenom pai sekadang ngenom pai sekamon ngen pai baik ngen buk ke jisnya aga voice of the people party but the voice of the people party kanom le kanu pada kaban pensosi kaban pelek ranti kinong kusan juga voice of the people party dan menen ngai kedu iwei long kebe so ka meeting hang tai po mulai petropom isai long kebe dan wan napok Nepal abai kedu ngai ong lengok ti yang seduk Nepal kitip ya ke voice of the people party nga ong am so here namar ke voice of the people party latip ya ka onde tang po kalengeri India latip ya ka sigwei kiri sabar ka kiri India ru but what mentions them pada kila don katu kani ke bana po Singapore ke bala wan khnang banyak kendu ingi kinong iram jong voice of the people party kila kwa ni kendu ki i kan nongrem ki i ya ka jinga inti ke tungi bagi ong is hojan ya kan gonong rem jong voice of the people party baringit sampai ba ken so sarong namar ka voice of the people party kala rak seisian pat ya ka nam ya ka burom jong jat mriu lingba jong UMP jong pi denam dei don na preng jong pi babi ba pio UMP ba kumni ba mentang the voice of the people party kum mangilong haswa ka MP election yen say UMP jong jat mriu ka tumi uban rapat ya kanam ya kaburom jong kecak menriu hang teh po parlemen bat ba plai ulara ngilong say UMP tungi uban tray sitam uban tenro ya kita ke central ministry bat kumlong ba arden
Oh gini gelak ban persang, ban kamtrai. Wat ya kita kiskin kepada jam central government kepada don lupa kepada sukan trai bino. Mentah ki persang ban pesuk baklai upai ba. Kirung nak kawai ki yang segawai pat panong. Oh badai uni, badai kumta borak yang skim pai ba. Kering skim lah don lupa. Nothing new. Kering skim kepada don lupa. Kabadong katang ban sukan trai pai ba. Henry tang bang yong. Ladapi penteri kam bakla. UMP jadi ulit ban kendang. Kata dengan voice of the people party. Yang kedua, UMP jadi ulit. Udah nang tiap adeli pai ba. Udah kaling nam dah jonga jong kikung kejat riu. Hang tei hapo adeli. Bat kamar tetian pai ba. The voice of the people party. Kan ai ya kejingsan ke berat upai ba onai kejingsan ke berat ba sesian pat ya ke voice of the people party. Nak kalian jonga ngam dani isu. Dengan sipen kenal sesian pat. Ngasupun kemau sesian pat ya ke ke panglakren. Au arpo arpulai. Ngalakren nang arpo arpsa bat nang kren yang sesian ni kepor ke pemerintah pai ba. Bangidong kam menum klet ya ke ni. Bangidong kam menum klet. Ngalapun kemau UP. Hang bedi Presiden Zelensky dong kari Ukraine. Presiden Zelensky. Kai ke bau Presiden Zelensky. Hakapor mu job como presiden dong kari Ukraine. Hakapor mu job como presiden dong kari Ukraine. Por ke banding do ke unrung hak ta office ni kam tu ban songa ke presiden de bari Ukraine ulah khot itu para menteri itu baru hak kamera trekam tu bat anda baru para menteri itu ke rumah ke kamera trekam tu ulah ongkum ni ki om ngam kwa da pinbu ya ketur ke tengah hak kamera trekam tu wong ngam kwa da pinbu ke ketur ke tengah hak kamera trekam tu ke presiden de bari Ukraine pun malong kat sabalik kedur presiden dan prime minister kedua tak sebenarnya di presiden Zelensky wong nampuan dari wong le itu ni harga kalau bibu ya kedur ke mana kubu presiden ke beri wong bu ya kedur ke ikun di jompi bu itu ke ikun balai dalam berdawa pada kali wong kita wong mar pak tu mesti wa pisang kubu menteri juga serta ke beri Ukraine kaya suki ke berdonbo nama nak suki ke beri kini ikam kini dian kini porsi kita lagi punya but dalam ibu kita dulu tu kunci penum le kita nulu kam penum orang kita nulu an penum orang kita nulu porsi kawan penyak betul ya kalau we itu kunci di joki barang itu apa kawan agak apa trik sesian pan ini berhenti pan ayah kebur kebekodor ke tengah pada joki dari pak sesian pan awak ni agak apa trik mendir hadirin bagi kun di tengah bagi joki di dalam red kelasnya hadirin bagi kunci di tengah bagi joki di dalam red kelasnya berhadirin bagi kita di para di persa di tengah di dalam red kelasnya baik ya kedua sama joki mau baik ya kedua sama joki mat di kulung di dalam red buat apa joki di warna di kun di joki ini pun belum ipet yang kedua sama joki kedua sama kebaki ini kat kebalundu warna klet yang kedua sama joki kun di joki aduh ke arbuai tarik ngamar petin hak arbuai tarik hak arbuai tarik pada ini tidak joki enam lek banyan enam kuat enam pom apa kita empat lagi way empat bisa enam lek banyan ya keti yang mau benar lani yang tak ukil lani ulu pada ini tidak joki yang poin banyan tangan kudam ubadannya kesyap sama voice of the people party kepada kesyap YouTube Samnya kesyap hakadur kecampur Kublai Simun Kublai Jadarno Kublai Enkesu ya pada sesian pada WRP ni tuan bangsa pada ya WRP pada sesian pat ini peta edal sesian pat ya kesyap kecampur voice of the people party hari sedang maulai kecampur tapi ai ba om tang sedang maulai kan yoslo ya kesur kecampur bau kowe berpek nang ni nak maulai dari ai ba kari ba cedril kan yoso opera onpe sesian pat ani konsensi bagi itu semua seperti orang ada kan omlin ante ko mulai peterbom kalau omlin mulai peterbom kalau bangalik penyerap election yang ketong ni hadai apa nongkrem oh kita sebut
kita gue political party bagi independent hidup pikir NPP UDP hante ya po nong krem apabila sultut yung oh dia wanita striker po mulai hante ko nong krem oh masultanat bawat di opponent iyo ini bagi di striker no agak hindi mga striker hindi fight back na mulai hindi real striker fight back na mulai hindi real striker Namar balay, namar ka arco line. Nila tap ya ka goal ka baningkong. Di man day. Tap ka goal ka baningkong. How arco sal. Nila tap ya ka goal ka ba fight back, no? Barkomu striker, dum fight back ang lawan striker. Yung tap ya ka goal. Ano gani? Once a striker. Always a striker, no? Dan nangis mat kumagalong ngin sil ya kamu mulai konsensi kan dai bet ketem ke jong upra penamla ban pepra penamla ban weng ya ka tingi ke jong pai ba na mulai ya ka boys of the people party one collection ba ka kham snat kan dai how arpo pra ka gol ka basaw ba ka vipi kan tep how arpo pra kan ta ka dai ka gol ka bang tam pai ba how arpo pra ini minta pai ba in sang chuang ban tep ya ka hat trick akan ke MDC election ke pemerintah. Laisen lewat ini pertahanan duk ke mensim 4 ba. Laisen lewat to sai sien pat ini penme ya kita selai kita ngi kan long jing itrat ban i 4 ba sai gimla ban isu. 4 ba ngakwa sai sien pat to ini sai ya kita selai kita ngi ling ba mobile ka pini por mutakat ki badon. To ngin kawe ni por. In ay ka jing shine. In ay ka jing Sakarwi berkecat beliau barang away nang ni na fokus na mulai kebaik ke jonga berkejong pi dongin penme sesien pat akan impor ai bagi takip openan ke duit kenoi pat ba ai kenoi opra on sensor hang ni po mulai barak ke KGC hang ni kenti ke bangta laisen lewat nado ke donut ke jongi in pertahan ni por menta laisen lewat hopra Kam jam arsya pada ketua umum ta sai sien pat ngin pertara ke sur ke jam nado hopra kublai syajar mo ngin se kendu ngin se syat jingjap haka arpsau tarik pai ba kublai syajar mo Mulai